Sam and soon. In fear, me pa afenefa and the man you. Why you confused? Me say, tell me question here. Me say, a bra mukoda 1 or 3 days no a wisdom by a mo amko mu fie kote no. E di sanya ansa na wukunu e di sa video no be send we say wisdom and e di send no. And I me pa make us say ache no. No, you see, well, you see, young, but we use it touch in a man who a channel and you're saying 6 years pine. And ya honey who Tama muko da hono amuko fie no e di say ansa na mu be hunu sa videos no afen fie me no saying me pa show fie me no sister ka say me share that na me bisa me question 3 pa cha enti say wan kai nia wo de ma me first no me hunu say ebia asam na nya no kore me mpentwa to so program so because o ka che me say e ya fenefa 1.5 year ansa na wo mu di video na eba na fe wu sand ni na mfie so asam ni see ye no wo ka sa me ka sa asam ni see na debi me ka bra mu saka naked videos na wo ni kunu e have sex na fenefa okay enti ukunu de kire wo no e de na wo ka kire wo wasimenim hu bi yei me ba cho wasimenim hu bi di enti wo bi san se mira di enti na wasimenim hu bi bi san wasimenim hu bi chese me na me se boy ne kura me na me nam no to ma boy adwuma mu hofo enya no because boy ne se ma adwuma mu hofo me se buka chen se me na mo so enti na ma me hu boy me ne kwa me nim ne da so was say ene ne ko so obru me nya me so so me trin nya me so me di bowgia obru nya say obru me nya ne se boy ne me se boy ne enni mi ana na dwuma mu ni ni mi da ai ensuin antwa enyame se boy no enfa wo da enfa me da antwa enyame antu anyam na sa video na ye woni wukunu video anasa woni boy ni video me kunu no e video enti sidan no obe board ya se boy no mpacha na me ntia se mpacha me de abeda am da bi wonim woni wukunu mu have sex no mpacha more than mu hia mu sa wafo e wo wisdom dem ho na kire e na mu video wa ba abonten mpacha enti no se wukunu ehunu no ode kire wo a esi den na ne bubefu sese woni boy no e na ada boy ne wo na ada nsuo nku enti ase me pacha sa obru binia se menim hu bi wonim dia hu bi menim ayi mfoni na abeda eja no na me se be ka chen se form kula mi nto menim form apart from say wa flama ma peke na me so ma flow bia na ma yi me score afini me ko menim form ti china wo se me na me ayi me ne boy na yes Akoma 87.9 FM patcho so wo Facebook a bomodia na e share e maye bomodia na e share because asam no emu ya rampa papa me initially no oboy amane no am kan say eye ayi kopem say ye frefre ya fre be ma no wa confirm me say and na wo sister mu nyina so enim bacha meboa two sister kra na director say bra me bacha okay enti enye asem bia eye ayi because oka ye no na ye hear confirmation from her husband and san ye hu de obey wa confirm na ukuna down for wisdom me bacha okay me bisaw eye wo na ye wadanfo na wadanfo no e na wukunu nso ene ne be ye adanfo ana na ye wukunu mo madanfo me bacha me nim ni be bia nam be ma no so ena be hu wo shia ne da wisdom me shia ne be bia da mame wisdom wo shia ne da bacha me shia ne be bia da woni ni nkomo Yamama akwaba ede ba kuma 87.9 FM so nyame ayade o ai wa yade pa wodi atwadwo da benada wukua da yawada ene ye fiada anya bia wa wo hwem ya wie na nim se ne fiada be kwa akobeti Akoma FM minya sure na kunim but ne nyankropon no de wonim se be ba beto wo anase emeto wo no de na chese oyawe ese nyame yawe dada de na ebesi wa brabo mo bia no na ye nyankopon na oye awe dada na wonim se nyame ayesom no onye yiyimu ane nyame onye yiyimu
enu nti me nua dofo a wo hwe me awia yi ana baabi a wo tie me awia yi bia ya wo ye nipa mu nyiyimu mesra wo jai na enipa ye nyina ye baako e wo nyankrompon eni so woni mame fa me motivational message enefia day Akoma FM little kwaku ede ho the first day our day akra no eba ye no na said na ne ho atutu akurakuro na akra no just say na wo de won sakra ekoso ne mu a say eye wo bia waka wo de ma motivation we de ye de update ne beba we de me fa bi na me de ye motivational message keke na just say wo ye wo bia wo kire wo ho pa nka wo nso akra ni mu say wo ye obi a wo kire ne ho a first day ade ne ba ye no enka wo nso ne mu but Akoma FM fa me team members no ho omo ana wo mo ye present na wo mo wo ho bra sisi de ne ba ye no wo mo koso akra ni mu we so ne akra na ye say e ma me hu say in fact many team members papa ya wo mo ewo abadaye wo mo ewo do wo mo ewo tsema wo mo enye nyiyimu nipa mu nyiyimu because we ya no akoso ne mu we ya no age no ene watena fia ma akura na ye say na susu ba bi no de ko ya enka omo nsakura no nka little kwaku first day enka obi bia amfa nsa enso ne mu enipa bi no mo tesa mesra wo Akoma FM na obi nim obi awieye se mekọ ba bi na obi nim ya obonso be treat you bad obetia bad immediately ya obi a wo hwe me be kwa che say eh Maa Akos no de wo ye adwuma wo onua TV ni Akoma FM no e na wo ye ni say oh obonso npa kwa de ahombra say oh Maa Akos woni me de me hwo no nti initially when treat me ye wo ye nipa bi na say what sa mesrao bomodi ane jai na ne wo ye shoe shine ne ho won fa so on pa boatia wa wo mpam obepam emere bia me se me kwahyan me mpaboa me wi Akoma FM ye sha mpaboa no aye manim nyina hum ya beka so obrafo manim nyina ye tuntum wo hwa me ya so obrafo nkra ne hum ya no mu dwane adanye madwuma na enso so se ne opamade na ehyan a enka wo hu aduro no tuntum ne bi kra wo ne nsa ho na adwuma no nti fabuo ene ani die ema obia house me de me mpani po me pa cho ma me se wa wie sese bibi to wa sabia so sabia nyado obefra aboa oso wo mpani pa nti ho na befre no do nipa enye nipa mu nyiyimu na obi enim ochena nyame ensha papa eye Pewak natural health ya wo de garlic mesha aba wo mo aso yasene bi sa pepepe na grow fine herbal tonic wo mo so first story no wo mo aso yasene bi na emom no hye ne so ema me say big love radio e wo Spain dem adepa information center e wo kotwi afetia eno so edem pa de mu oden sa pepepe na wie wo de wani ekire free FM 97.5 wa wonom so e watachiman edem na obia etie bie OPD radio GH UK womo de atum say live papa e wo UK obia so tie bie Otaibo radio modern Ghana eno so e wo USA Facebook e Akoma 87.9 FM Facebook e Akoma 87.9 FM YouTube e Akoma 879 FM me pacho Facebook no like your page no comment na share ma me sa pepe so e na YouTube no mo show hono so mon subscribe your page no na ebre no so a no wami adoma no so nti ebre no so you get notified na just say won so what to me a share our so e de ama afoforo na won so to me a hwe bi yenko na me first story enkodi nkomo Barikisu Abdullahi e wa ha wodi no me pa shine Barikisu free hene e na baye pacho me free sunyane o free sunyane baye Barikisu awia yi yetie wasam no aloya 40 mpanimfo 40 ne ehunu kwane ebefa so a ebeboa ewe de boko me dase me ba sunwan that was 2016 me nya adwuma wo metromas na me bae se me ba be ya adwuma kakra ti me bae na me ne boy bi date e wo ho e wo yesunwan e frɛ no Aponsa Chei Prince ti na obo me pa nti one time bi the following year 2017 sunwan ba bi no wo obo me na bra bi be pie mi so ti bra no be pie so na say ne mrem na obo oba na bra ne ka chem sa de enye den yenko ne fie
na me kase me kofi ahwa na boy no higher side aba hwa ye den abebo me na me dana se na kofi ti e kofi na okache me sa de me nkodware na omunna akogya won na danfo bi efe ne kofi na be ma na ode me ko ni free no efe ne ye bo Alfred sunyan omo fe na kwame oye adwuma o Lances office na ode me koye nti ode me ko ni fie no na me ka e ko mimi ho no man kodware ye no na e ba na ode me pie ye yo ye adwuma o Lances office no one na danfo kofi ne de me pie ko taiko ti ye koye nde maya ne yesisu aye priye na e kono no nsan nti na mabo ti ne dem ho na me kodae ti me kodae de akyen ye na me hu so ye den one mada one mada nti koye se ase ma jai amponsa prince no na mabedi ono na chi enam yesisu aye priye na me de mene no wo ho no ma ti one time bi me ye adwuma wa brepojan sha ase ye adwuma metromans no mu rutu ye ti me ba brepojan sha be ye adwuma ti me ba bedi 3 days ma kotwa off days no wo no ho no ti me kwada na me ho kwada che se me nko kola biem matuti be man yiso ti me ho ni foreign year November February na me hu se menyem ti me before se me be shem busan se oni girl no ka chem se o girl ba girl no nya serious nti ono no o ma girl no kwanya de emma na nchen na me serious mat ti me nyem ye na me yare ti me ba sunwan na me woni dem ho na me da around by 5 na me hu se ni pa foforo so nyem wo gina dem ho na me se okay na me de me pie na me oba foforo de afupen o de afupen a wonyem be 7 months na che se then time no we sham ko no ni pa no nyem be 4 months and 5 months cuz am some mafunu o be 2 months kro enyaye na me de me yi mani ti me pie ma woni ge oni di nkoma ti eye se ase ge no won konti wo se me oba wo sorry anopa de wo so wo ye no me yiye na me kokko mi nsu a ti ge no ko ka se na kwa me na ka che me se ge oni nya serious nti wonti me nya de ent na bi mu asema boy ne be ka che me se oro no ka che ge no so wonti me ni nti me se na ge ne nyem na me se wow okay se me nya nyuma wie me so me nya de me nse no akranda wo se me de me di ne ba wi ase ti mo wa wontu ye na de ka woni ne kasakro ne mbuofu me pie se me kota de me ba no lock door no then time so baby ana me hide dan me nko honti no o me light no kroma de o ma twam na me tuye na me kotena me ma is bribe me ni free ye ho ye free da de so ba me nhia go so akiri wo ene ye ba sunyan ho nti wo ye police ni no o je metena ne nchen ti me le metena ho nti me ho ma na wo ne be ka kire me say sesi ano ma hide dan na wo ho me nya ba bi me like me nkotena dan nim nda de na me ka kire nkra se me kura firu na ye de o ha me nti me kura me de metu na me tuye nti sa edan ni sika no balance e ba ye 8.2 ti sika no kura ko di boy no ho ti makotena police ni obi a wono ba anyem me nsa kasa bubufu nti wo se me kotena na me pedan na me tu boy yensi wo kura da se obusa me se ma me wo sora no pa kura no wanya kokko bi kura no na sisi so be ko hospital nti police ni ka chem se me fan ko social welfare na me se sa okay eye den a wo mpanifo nti me de medical ko ni mpanifo ho e da to o manim nti me ko papa ho me ko papa na opaka chem se ono ne ba na asem no ne ba no asem edin nti wo de me take me time ono abeden ebe frɛ ni panama na yede aba na me see you mate ma hwe papa ye ni ma be 2 weeks ono frɛ me nka hwe me kɔ hɔ a wo se wanya hɔ hɔ nti me nkwaye kakra na me see you ti me ye na me se me kɔ ne na sorry o pastor no hɔ okay na me kɔ well observation e wo sunwa Abisim road na me kɔ sofo nti lake sofo no kɔ na me nimu no ti me ye na obi wura so na me se dampa cho ka me ba sorry sofo no se amia me sofo adenke bibia no so we de me ne wa sorry baba akonyem na kwan a wode me ye den wode me fa sunie no ka chem se adenki na me ne boy na etwempena no ma me bo na mane a thank you awo na nyinsan abade me ye den me bo na ka se thank you pastor thank you na me ka chem so da we de me very sorry no se wate me nko na one akra no be den e be kasa oni da bi e mo akra one Alfred ye bo Alfred be kasa na oje me number ma se me kotena fe 2 weeks so fe so anfrɛ me da na che se social welfare for na hwa na wo se me de ko na me de me koye me koye na me ko report asem o mo frɛ boy no wo sunwa ho pan so onya ho na mo sama ne o mo san hye ni date fufuro na o bai okay to o bai na o mo ka chen se akra ne se wo ne nyem akra ne se o ne nyem sisi ano wo a won hwe no won tadwane mani ni wonya hwe ma no o ma ne hu ne stand nti de na wo ye na o ka kire me se sisi ano
ono no osan no onipa afro yeden enyem no mo say ho de omo nhwe wo so wo no wona waso ma pe na wonyenye mo nti no it's up to you yes na omo ne kan ya ambusan say bosumi bi obeto am say 50 cedis na je so omo calculate na dey bi akra na endura yimpo na me ye na me then time nse me koso na mabusuani bie ne ho awate because me na mapre na makofa aba na ehye me ho na me de tisu nwa abonten timi ya na me si da bi ma me frame sister mbo mama na me frame sister mbo mti asema me sister ba kokra ka chem akra o ma wiase de ye ntwe ne ho ma so ntin ka me ya me nye de me nkotwa case nim na me ya me nya adwuma kakran ye de enhwa akra na me de me ko na me kotwa case nim timi me kotwa case mbe 1 week later me wo ho no ma na social welfare for ne frame me phone so say me mla na afrede aba ho say boy bia kohia no edidi na tem about me nyinsen na me nyam na me say na me asoma mo ni mi kan de me na me di mi case aba na ma betwa case nti me de esi akire de me nhwe ho e na o say e kra me mla den time so me load da ko hwidiem na me de mi ja load ni ma ge ba ko na me de me call okay me call na Alfred ne to e na boy na obu me abonten na Alfred prince no o boy no me ex boy no ex boy no na ono so wo ho adan ya o say prince ehye didi na temti no se nyinse ne like ensem na omo kan nsisi so na me ka che omo say me ensem omo kan me minim de omo pa che na prince didi na tem say o say prince a friend phone so atreat no say ona anyim obi ba na wa say na abla boss de na me say asem na wo ka no prince ni hia me no say eh abana we fi de wa pride de ajo no say de ma prajo pa ade wo hu say your case wa prajo ma me nyim de me ho ya tan yo wow na nye kra na nye oh da bi na nye beginning de na nye see boy ni hum no say eh abena wa prajo onu hum no say eh abena wa prajo na me say pray de ma prajo pa anje wa dwa na de boss o ma no ma prajo no say nti say a woten he na me say fe na me peda no say o ena nka bra ye fie dan bi ye den e wo ho na me say o da bi me de nyinsa ne betra ho se sunwe na obi anim se me date wo ti se me de nyinsa ne betra ho se obi abeka se na me kwatena ha na masa de nyinsa ye den abaye ne duase ekra ye den emma me ti mi sa na o se okay sa de dia se me hia bibia me nye den me nka nkire no eh boy no apel oh boy ne de oboa me ebro na ne emmoa me se bia na won so nya de pa eno ne asem enti boy ne boa me kakra enti most of times kra no enti one time na me kototo me ba ne ho ne ma na principal sam say me kwan me kototo no se me wosika na me se o eye kakra na wo ho na no se o sade a me hia na me kom road no so no ma me kakra nya de enso so na me si yo enti lucky ye kona na ye hia Alfred no sabe ko na ofunu kra ye de aba enti ohum no awusu ni ti asema ba na o sere na otwa me de me amua no ma me de me boso me so na me de me come ma me ho village na me de makọ wo me ba that was me wo October December 26 that was 2018 but wo na boy ne Alfred ne frɛ me yes wa wo na me so nyame adom ma wo na so nya dem sim nya be ma ene de me ne ka say ya okate ko na o send 60 cedis e ma me ti ye me wo me nya 4 months wo na me san ba back to me madwuma ti me ba e wo sunwane ti me ba ye na wo frɛ me when from your body ya bo Alfred frɛ me then time crowd na prince no kra me nim ne where about kula na ya bo Alfred ne frɛ me na so they say me te number 1 na me kire baby a me te na obaye enti obaye ndi de na obewura dem nko opese one me da na me ka kire ne say what no me so sa na ma we so me mpre ma wonye de one me nda enti ni bufu ni opie ye ai ni bufu ni opie ye na me so wo ma kwan ne nna no wo wanye me ama me bra ma bre wo wiase we me nsan me wuro me ho se wo nsan na me dada be insida na opie ko ene ne okobe 1 month ko na maintain nka biom me wo ha na o frame san o pese o de akra ne to ne sofo na sofo ne te ba ku ni aba na me sisa oh we nice so pese o de akra ne to de ne ye nko na mabusu mfo hu se be ma me ye den me ni wu ye no se o ye bekọ nti one day bi ye ku na me pon church no so pon church no bai na o de ka be peke me na ye ko sofo no nti ye ko ne che se one sofo ne di nkomo kra ye ko to akra ndi nti ye ko de ne wo fa ase na ne wo fa bi ba na me fa me ba bi anka ho ne ye ko sofo ye na o ja akra etu na so na o ka do be kan bi ai se ye ko to akra ndi sofo ne ma 200 cedis a woni me chase ka no wana no cha ye ya bo Alfred ni me chase ka no 100 mukoto akra ni di akra ni di osofo ni fie abedin tu abusuafo bi an ka chire abusuafo bi an ye wo na ye bo ano ne wo fa ase na ne wo fa bi
ene ye call e sofo no aha bye na me come expect say nka sofo no kro bebu say na badi nto be ne ye beto a abusua bi anya de sempo bi akwanya ba sofo no ntima mu sasa on de ye de akra ne beto na hia no na oje ye na oje ene o ma mo say 200 cedis na share envelope ye kres ye tia no ne hu say 200 cedis na boy ne me chase ka no yabo anu chase ka no yabo ne me chase ka na me de 200 cedis 200 cedis wan kan kira wo say barikisu sikani ni ye fa konna ni akra ne nkwa ni na miska one me paim na me bo wo beto aso de ma me sa we hye ho ansa abadi to na mokoto no ono na toto wo ho ne ma dabi akra na tade a wo be hye ne ho ne ma ono woni na akra no that was the first day odi hu akra nanim and was sign wo che sika no papa yi so for no de ma mo no 200 100 yeah one me che so one me che sika no ne ye koye nti ye koye na obeka che me say opese one me ye den etena na me se saa opese one me tena yo mate ti oba me fia na one ma beda o me dem no wo okay one me beda so wo 20 cedi no we yato wo ha no yatete no de wo fa mu nyina no sa be pa wo chewo sa be pa ma chewo se opese one me tena no se boni ben na wa ye wo a o be pa wo chewo because se wo be pa so de I'm very sorry say one me nyem ya this like entawanta wo na ye de ebam na me say okay so sakra no ne asem me bisa wo to sakra no to question kan no ne asem ni ma no enti no se sa bra dia wa sakra say ofedo obeye stable na mbusa ne say na ne baba girl na one ne we say on do jana asem cry den amma no okay ti one time one man a girl no e frame me dabi no adru ba bia woni ne tena ye no nti obaye ene me be tubu no oba no wa no ne ma beda mitimi da akra no kra no ho new town na me kwa mitimi kodi 2 days kra won nchen me kwa bi 20 cedi 10 cedi o ma 50 cedi kra adam say me am tena say me say nkwasesem na me di no because my word no doesn't mean say me bad ti me tena say na say da bi afraid wo ye bu me kwase ya because you see me fro kra ka say akra no pampers kra san o mua me nti no tena na so ne betan eno na ye den ti one time wo hono man na girl na one ne wo ye so na wo me number dada na wo friend ba na me ni number ena o girl na be ka che me say o friend Akos ni no me say okay ai after the nhwe ne ba na me say be dodo say ni na wanya de wan hwe ne bo say 6 months na me say 6 months they say Akos ye wanyo na me nyin say 9 months ni na me nya be ma kura nka say be ma me ni timpo ni o na do wanya 6 months pa hwe na wani abri okay Martina ma be kan ni na sa ko report no social welfare me cheche mu che madam bi say girl no wanya jan life man ti me ma so girl no su bi enti me ye na me de me for so ya na me de akra no koma me ma me wo village ti mo wana say frame sam na akra mo be 8 months 9 months mo frame say na de akra no ko 8 months me juma metro months na ye prem am fa akra ma ho me so me ni family bia okro nim na 8 months akro train for no yeah 8 months na why na be man no for mi cha no wow yeah mi cha no na me de mama ba mo ho no frem say akra na yale na de na sa ko fa akra ba mi nchen store na me ho kire me na me se dabi me so me pese me ko school ti ade wo se me ya ne se makuma bi wo abu akwa ma me mfre na me pana cho se wonje me ba no okuma me blaire okay na me o se akra no beti ma ba me mfre me bla mbo na ma na me mfre me bla na mbo me bla na me bla ka che me se wate me fa akra ne nko ba me kro man kan che me bla ko se akra ne ko stable nti me ka se onje ne moa me kakla me ko se akofa no na me de akra no koye nti me de akra no koye me de no koye no do ko to school because ono oye na djuma wonti fa akra nti honom no na se ehwe ni mu nti Sunday bia wo se me se ne akra ne sika bo so me so a adwane tom ne dade ni na me friend na kwa me pana cho se on hwa akra no ma ye bia be ma no be pa wo cho so asakra still now they will walk on minimum say no credit about man na wo so be pa wo cho so asakra no nka me fa me ho kra ma no biom still na boy yin person be de obehwa akra o friend so on send ska no bia o send 20 cedi amount sa fa ma akra no afere me wo ho no ma wo so wono no bo mpa ye no nyankopon yi a kire ne say me ba ni bewu na say yaboa na we recording now on my phone so na say na wo pa kire say akra ketwa o nhwe na isi o pese o use some yibi na wo kan sembi wo hwe kro betima ku akra nkra e de ahye se bi akra na aye de ewu mpo na wo ba ne bewu ana mo ba ne bewu o se ono no bompa nyakopo yi a chen se ye ba no obewu mo ba ye ba no obewu na me se enfo wa no nkasa akra keto kan se mi ato no so na ti
me can we no me kate no ti later on osan frem say ai owo ho no mo no nti se sia no say akora no wu a me hodu ono no responsible anase me hodu Nyankopon responsible na me say ena ye Nyankopon no mu na ma nkwa ono so na age ti se me ba no wu a me nka nche so wo na waye den waku akora nti emfa wa no nye den enka sa asem no na che so akora sanka akora ni wu free mu ntam no ye free na ono no ye free nti ba ye 2 weeks ne me ko mo da ho se me koto fufuo na obeto me ane ba wo ye ne me ten ne ma me nsa no kenya na wo ye ne sen ya kire me Tony Star be say I was so woman our house so matter chi say also no ko e kire say ne ba no dem say wasan ya board abegina ebusam say wo ba we akra ma wu na ba wiase wunim de ne mama mfa ne ho anche no nka wo ye den ka me bonasu ada so wa chan ya bo ana me nso nche ne kra na me dibi mo no kwade tumi ba be hye mama wan hwe action make taking wo ho no ada sabra na edi san ya won fa kra ne ma ya no san be hye wo 2 weeks ya asem na mi kan yo 2 me dia asem yi ba ha 2 weeks ya ma akwanya me kopemfo bi ato 2 weeks asem na me ne wo kan 2 weeks kro me nyini say adumpo one night and then the man fa ne ho anche no okache afedi boy no ho no wogini pa mo kan kire me say me nyemo ye no me di nyinsa ni ko ma obi na me say wow na wo nim say me di nyinsa ni ko ma obi na me wo san hu nyansa be fa akora no ko to ni din no adenti na wan kan kire me say me da some na ko social welfare ma obi a kan kire say me di nyinsa na ko ma obi dia adenti na me di akora ne ba no wan ko social welfare wan kan kire me say afedi wa kwanyema wa wo ye na say akora na me de nti wo de na brem na wotimi hu nyansa e ko to akora ni din ene ne wo boa wa wo be hwe wa wo be hwe nyanya obi ade enyo akora no dabi wonu obi aso angosi ade dabi enya be be ko ne be ma me ne tena ma anwiem kabi kire me ono ko ne be ma me ne tena ma anwiem ade na ne me ma ta wo wiem say no de ebia wunya be wonche ne say ebia wo fili ebia ska wo ha otimi wiem ba ono ko ne be ma me ne tena ma anwiem etu no obi tena ya na ayi wono ye Mr. Odie na obi be ye wotua say no de so wo shobe ne ska wo ho de na da be ma no wote ne ho no so ntumi hwe wo agya na ko fa skani no eno ne asem no anano ono no timi pem wo yiye etu ono ne de wo gyan no anyan na emom no anameboa da bi ma me ane wo ka kire me o se be ma bo one ne te oni bi ma wodo no wodo no se one ne tena ba bia na ho kire bi wo ho no nti me na me so se me fa me boy achi me mfa me boy achi se bia me kwaje kwansi bi wo se me pesika bi e betima aboa me nti na woni be ma bi to a wo fa na chipen ma ye bi da ya ekwanya de no wo sika I'm penifo ya wonya de free wo ho sika na wo de ye dan me deliver let me say that yeah mo deliver wow continue nti ono no be ma me hia ne se de nukura nim ma wiemu da wow na me hia December na febo na me nyemo ye because ono no woni nyina na wotu me pem and wo say to me ma uska na because ono no oni nyina what you say me hia boy ne de nukura nim wandi ma bro wani ma no e very good no you good ba ono no hwe ne lifestyle na opep oba one ne be bole afaso ano no say like say bia oni wo pie aya yabo Alfred no ha wo ye be ma bisa ba on pe oba say ma basa me no be bobla ene ne wonyem kro na otene nchen 10 years kro awope ba nyi se ne nya bam na say akora bam pe because me before say me ko no oni ge obite o say friend mommy mother wo say hwan woni ge na wo kro ma kro na nyi getting to 10 years enam say ge ne nyem ye no ano no wa fini biem ene wonya akora na opeso wontimi nkwa akora because wonyem a wontumi mfa wonni na chi biem wole dem ya tikam ya to ya bonnwom ya gi ani bodi anyom on se ne ma ya so esiso a ne ye pa no anyom be ye ne gi esan wo se ni wo se ma ne bitimi sese wo na good dashboard so o se de mi ye wutimi se be siso pa yo enantia ana meboa na siso pa etina na good dashboard so na wo ka de oka ono toka kro ba ton ne kro ba san to enti enije ne san hine fa na ya mokro sunya de bebre taiko bebre okay na oni obi say bia mu udate emema mienu abom how do you manage them say na o se manage o mu mienu a encrash
and clash because some me ushia me I say bia wona mafo say me serious guy am na what here me feel to me bo anytime wo me king wo me bibia but me shiele ba for na opem me can tell say me ma minute oh mema what time I will bet me hu me mema what time me met me no walk out yes anete e I want my money sa no ene ye chew into who catch a bema no just a one no ne say wo no ma minute e yeah undisturbable me but bia e bon night kra wonti me mfrɛ me o catch on so mama me ma minute da omo ya strict yeah into 9 ho ai so wo shia me no ka so pem oh me ma minute o mama o mama time kra e bia me pie kra at least I say 8:30 me be fie what I say e bia sa me minim time me boy no ohia me minim time o hia me minim time I was me kɔ ne nkyɛm na me what time wo no so e de ma reading into minim time o ba fie ane ade nti no me me kisho say me be di kan meeting ansana waba okay enti e mema no aya modwene say mo fa mam yenum yensa but oh serious girlfriend no me patch oh a man nso to me fa bi ye we ye serious boyfriend I'm telling you oh yeah ye obi ye yenso mo yenso ye guso hey munya say eguso like eguso like continuous na bebreye okay but wo jaya na ada so yo for now ne de program na me miti akowura mu no enye ba bia kra na mitimi ko okay yeah because say no me wura na asim okay be wie na asim school ntino mitimi ko gina ba bi say me kosa me ko jimeni mapa ho yeah mapa ho enti na ebia wo boy like boy I will see so o fire dodo sign na wutumi efa wo machi a crash obi an crash dodo sign me want me crash do me say what for boy dodo sign na wo fa wo machi dodo sign oh me funny say me prince na me net no yeah na me funny chi okay yeah bye wan chi me da ba no ye smart yeah okay what the fast ya obechi what the fast ya obechi ntina na wo bo me no edie na no wo hu na no de bo no yeah ono o se na o ma me fun bi na they are 202 auto recording ntino se me ye kwa me na menim na recording ti me mada no na wa fa fun no na o play ntina ntina ama oye ye sana obechiw na ade okay nti no na ode bro no yeah but that was the big because then time na me see so man na me play pa na wo pray na me play me das obi o a oye bibi na osakra na me play to katu obi fo na me print me to say me ma obi ntumi fo me to me ho wo de pass yeah me kai said then time me wo ye na me be ko sunwan na me sister afre me be ki wo kwa hwe ho su ye me sister wo betu me fo ka me de no wa be fo mitrim me ade ma fo mu no me de atu me ho fo wo de atu ho fo te me ntwem obi ntu me fo me ntwem me ha me ho kra ma obi mfra me nka nkyem se ma me atare na hye ne yenti kokowro all eyes on you no e ma me san na emema ni bi ho a ebia o serious boyfriend na wona netia ne okofa na kire no ebi ye like enkrofo ema bi kunu no mu ana ai obi kunu omo na wosika obi kunu o wosika papa panyini me fa mboye cha me mfa akora panyini obetimi hu se ha o waya to obem eya na omo kan ya na wo yi ya oboma obehia ono na wodi kan ehye ni botom dada obo onsa ye ne ebia me wo mboy wo be family me na wo be ka enye se ebia nipa na igbo ahye wo yeah ba na wo be ka ono wo yile ne de so wo yile wo ja yile wo ba de ya so wo you ready nti wo say wo botom so you ready ayi ba ku be ne fe your friend did him bottom na mini do ya enja wa adwa wo chene kene oh kuma say madam fu bi sara na your friend did me bottom na me do ya say me kan na dia to aso ma me did me bottom I mean do ya bariki su na mini do ya say enti ye na me see I the way enti omo ye na o ma din fie be san papa for no omo ages no arrange be a 60
50 column 50-60 column ho na wo mo ya wo mo wa hode o mo de bibia na mo jojo o ma ya se keke ye de sika ne hia yo ye no de obeye na de ye mfa sika ne hia ye obi si wo kohia papa bi wo chembra ntie du yeah wan kohia bi sad e be good na in good in terms of e be good in terms of sex yeah e be good in terms of wo mo nyini ni nyina akire no yeah but who say bia ono wo ba be hia wo no maduro bi wo wanim aphrodisiac bi behu na wo de ba ye adwuma na for eno de no kre ne me hu bi sa e bia wo mo no oma waba e bia wonim se na me befa wakwa no anom ansan waba ba obi anom wanim da sika kase a papafo no e bitumi de ma wo a ususu se na eso yo ma okese na yesai maji 2500 ne kre 2,500. Yeah. What ma what was pressing? Eno de bia me bo adwene se bia mpisketu me fees. Okay. Bia me rent. Okay. Na omodi amount. Obi ekunu like obi yere ameche woda. Ametrete o se wudi me kunachi. O se me sa na ma na ye na me hu ni se ekulase na wo. Ekulase de o se ekulase de obi bia ni wo so. By Cromuni dear, how no be a what's a chibber be no tunica no on town, no a shell. Ha, me must say, crossing as I know a war by Cromudia's animal Diana. We shed them who be Cromophone, your fair wife, and you say, Mamma, no uncle, so monyo, tia poor mobramo, yeah, to a quite wolf in a cry. And would be a catcher, say, or more per se, or more yes, second wife, Emma will reject it. Darby, Obianca. Okay. Na ekwan be so na se bia wo gigene kakra na pese mu ni jaya mo fa so ne wo mo break ye. Me de me wo frame to so tre mo frame a me mpeke wo ko. Na me more location me bia metinu me ma direct location. Okay. Yeah. Okay. Ti so person ni jaya mpeke ne ko. Yeah. Okay. Na just say ordinary mu a na oko. Okay, nti yemra ye main issue ne so. Enti ebra wonyi oba ba ko no frɛ wo se one wo yedru ba bia wo kɔtɔ aduane no a yeah me kɔtɔ aduane no me na me kɔtɔ fufu mo fie ne nkyɛn na o se ne ba no we no kra me bu free ma enti me kɔ na ye me ya se mote se bia makoko abonten se ade nam de asem aba ha makoko wa ha abonten a ebe ha mo kra because me bu free pa me bu free enti man fa ne ho anche no te sister bi na ka kye me se menko na nka me ba amantem won nka mo kan ya nka eye odo asemunti nka menya den me umua me ba ye fancy umua no na mmisa masam ba ko a me gya no wo ba bia na ye wo no a ehia me pa wako ebia sugar daddy afrɛ wo ukɔ ho wone wada wo ba ya wo boy nso so no beda yeah wo serious boyfriend nso so no beda yeah me last bia me koye eno kra no na onye panyini na oye young boy like me kobaye na me guy so say one me beda me bre pa one ne die yeah one na da me o suspect me o ka chem say pia like obi no okoye bibi o suspect me yeah o suspect me nti no ada na tension afa o so woni mo sesan ukwa awia bi sa na wani mu sesan wani mu sesan ho no ukwa awia bi sa wo ba ya na wani mu na yesen yeah wani obi ehu like obi a oye ayi bie be hu se ke baby o free ba yi die wani mu sesan na no mo de ukwa guest house na say o mo de ukwa yeah guest house yeah okay enti ebia wanimu na wo boy di hu se wo ko ba bia na say one wo da no ensonsoye bia ba akoso ekuma no ene bia wodi be because wo free ha na aba ha enti no eye wanim no odi hu na say wo bia ne ga ono de wonim se bia hositie ema let me say ema no like say oye why nkrabo ne sem ache kakra ne say obema kra ne wo have sex ye wo star obi wo hodoma like so wase kra no utimi mwa woto no star obi ma wase tim be kitwa star obi nti je se continue so odi wrama na afede oye de say utimi have sex kra utimi ne be ma have sex ono nim so ono wo da oba na ono ne be ma no kra na ntimi nwura utwam yie
Barry kiss what to bomb. Barry. Yeah, mama. Yay! What to bomb with my affiliation there, yo. Yeah. Barry. One candy. Barry, one candy. To us, money. Lady, I know the day. I will be a my way. Now, I didn't know by ya. Beman in him saw what the ratocronim, I named ratocronim. And I met with him and Artiachlo. Aha, just say, Obia, or yes, stop on the bit my yes, sir. But who bet me a training for naturally? Yes, Training for naturally. Like Obam or so down, like Obam, what is said, I say, Obia, watch him, Star Bisa, and was say, Hon, a puba, Ramu. Whoa, Monsieur Bio. Okay, until a new bin our dear now and money who say beer, Woofy baby now bassiano. Okay, and I'm in the same, maybe a meko baby, may call night, maybe a meko daytime. Maybe I will point my banana with fear, Majoria, not Barry Kiss and any doom commons. No way, I'm a papa, Barry. Pejomuka Krabi, Mammy Radi. No, I am a papa, very nice girl. Ain't he? No wonder, sir. Why you very nice girl? Why you very nice girl? So, Barry, sorry, Kakama. What you first came? Who fair? Aha. So, the farmer also. Not just be in the skin there fair. Also, sorry, China, who so no, who said you was sit here, ain't you know, when you change your style, me part your chance and you change your style. Oh, say, oh, you're very nice, or say educated. Well, you're nice girl, but I am the same worker say, and not your past life. Yeah. Now, say, dear, near me binty, when you be an hour, that's so. There be. Me patch up there be me say crano me impie crano okay one time be na me word na me ye adwuma na me share scribe me ye adwuma me wo ha na me wo ha na bra bi abebo me na nurse so na ye fosa no oh me re hoye aden waka sa because ya ablabo bi a me de start ye enti sa ablabo ni momo a picture me body no yes what you say? Body no. Yeah. Abrabona picture body no. A picture. Me pacho sorry me ahwe say wo begbe hu sa abrabona picture body. Marikiso said me e wo wia no wa kire mase e die ntia say abrabona a picture body no a picture ne say what ka ye wadwuma ne mame. Me pacho wo hwe Barikiso a hunu sa abrabo bi da bi je ho mame. Me senya ho. Don't stress yourself. Wo hwe Barikiso a hunu sa abrabo bi a picture ne life ana. Me die me hu no. Me won say oyo ba awojo to me edana wo ba ye no eneya wo ba ye no me won say ojo aha but me hu say abrabo bi a picture o body no but bia na enipa no na tama wo si so no na onimo wo yeah aha enti Barikiso nie wo hwe no a abrabo bi a picture ne body na me hu no as so innocent as ladies ne bia me hu no wo no tisana na me ho no bari transema me eti sama no kan sa asam no kire wo no yeah wonimu past life wana yeah wonimu past life onim say o Barikiso de o kana obedi watem na ne edin ohun na ne edin o ko baby a amanfo ahye ne kanketenkete a wo ho o pre ase ha na me live sa life no what I say nti mi wie na wade a wo se me yesen ka mi wura na sin training ka kre ne ka sin ne kwanse me ye ne sunyane okay ka wo behu an se me ye nurse because omunim wo se yeah enya one ye wo me de bai me nya te me hu na me hu ni say that's all like madde me hu nti no me live life bi a me den me pe na ye nkula no ye sisu a ya na obi ka bi wonchen a ye ntio agise atoa nkasa na wo hu say ye okay agise atoa nkasa na wankasa wotena se wo hu say ye nti me to e mako me ntwa ma wontumefo the bia meka just what si so pain yeah we rebu me pain na sugar that is not a bit ni wo fa fra mu koyigu ye oh no obi anya sa wunya ensunsanso
like Bonnie B side effects unya so Bonnie B yeah one oba say onye like only be ma ba ko ntena e ma candidates how pa o deep one yeah deep one pa yeah man how unya bi yeah what you see oh pass it through you pass through nti bibia ye normal ye de nyame asese bibia normal but na omo empanifo no so no mo use condom de yeah force mo use condom yeah me put the at first na me nam kra na gum bag yeah ever ready battery I say why one na okoto na wo suma me na me koto na wo fere dabi me fere ye den etu kwa na wo ye dan uduru asesen e din de me pɛ no mabodin na magye ye wo mo ahodo mo bo no ha me nye obi market man no oh okay wow that's great but to be sincere say we free mu ampa ka be ye me de we gi this we free mu yeah because abrabo no even as sofo bi kra no ye am robbers yeah sofo ma me fo bi sabi so sabi ye nya ado na ebi a prostitute no mo charge but omo to me besesa ya enei wo mo ya sofo ma me enti se wasesa de anka mani baje ba won sesa de a ene oh marike su kan okra kire me oh no crow my free san me ade ne ebe boa me am free mu ye say me avoid difference good that was peer pressure yeah because aya na mo ka bibi say obi ntimi force obi ma obi nye bibi ba obi force obi force pa amo ya won say obi ntimi force obi ma obi force okay obi force pa okay all right obi force peer pressure ka ho wow enti mawie ho now yemra enti wo ya hwe boy na som no afei na ye de ba wa no yeah enti na danfo bi won say abena de na wo yes na me say ade na boy na ye no eya senka wo ka wo nua na mi anka obeti me pen na me famu na say what I say ai na me de na Akoma ye fe na me say ehokro na me de wakọ no me eye me ya because me beba kra no nye gay na oye adwuma original hospital no say nye fine yeah nye fine but the odi me famu no my ble you see sister you hwe me be me de ne ka 2 times feel say yeah saying 450 oh to 900 me de ne ka be 3 months ne committee man one city kura utimu so wa bre enso aye se abusua asemuti untimi mfa kra na ye de emba wade ne ba kra school me de ne hye mechi ana mintimi mfa ne hye mechi nko enti si apam betena he de so far say ono no na me ne na wo ne de e wo say osha enti be na o ka bibi say even wo say obemma usika kra no a just one me da yey ono wada kra 10 cedi 20 cedi me o man 50 cedi kra bom kra da yeboa Fred just one me da 50 cedi ebom da na ono wo da no mugu so twempra na amojai se obai se yentina sa na obai yo tina me nim se oh okay mba papa de ma me mfa ne sai bia na ewomu a bia na ko oye de aware aye de abom se na ono awale na kasa kura ne wo sa aware de no kwa me ko mo wo no kro nti bi da aware no on ti on pe kura no weti o hu kura na ne bofo no ma no ento ne ten fie sen no yantina nche me na ne tena kakra no mu se da bi wo mo me na wona ne ten yase ansa wo fefro amano 2 months in Poebedu because me shen December 29th and I mean February na me hu me menses amba na mu se me 2 months pa woni ne hia no na me hello Alfred good afternoon hello Alfred yes good afternoon me pacho Barikisu Abdullahi was say on wawo abofra where you ani amano on hwe no eye no kre be ma kire me mo you will say begin no madam hello yes boss meet you begin na lady menini share oyin say no di yin say no e ma doda ba ko e ko tan nche ne wo ye ndi okota ne nche ne wo ye no later na za buy no be pa ma cho say wo sire mi ana akura no ya me ba na den na so me ka me bi ese ka me fi no ba later me penifo bi ga say no say wa akura de oba wi ase a
yen hwe kwan bi e bet my den ahwe no na mi twa no mo na yen yen sakra na me se ma ke yen ne be hwe no e bi akra no beginning no akra no ba hu bi odi akra no ko bum se o de nta basa na mu se there are day you can say okay ya no e ho di no ho ye ya na o mo hu akra no o wa no be ji sa akra na e na ma ya Sunday o ba je ba hu bi akra no wo so da je hu bi akra no wo o de nam sa hu akra no pu free zin wo hu akra no so da je ni hu de o de na juma o de na busas kan su fe na me aska na ma no na no ba no se ba ya atem basa be didi no atem na me se atem o be didi ni de wa na o didi ho atem na me ma fi nfo. Okay, na who inti say who but the last time I was sending over this guy that Okay. The last time obeji sika so de koma akoda no a o ma wu hu no e ye da ben. Last time I found that me start here I start here but me yimani mano na me send April na o say akwana yare na o den ko no me send o me ma almost 1.2 sepako na no fa bin to do na fa bi aka no ye no hoyi but still o ma un peso bi hu o me busa no so na ko ma muslim lady bi e na o titi akwa na me say nti would open ye obi bibia would open ye obi bibia there e ma wa because they want what started that we are you know maybe person maybe actually kwa no why you the oben o ya na e ma wa fine sana de me ka se enti wodi wani ehu mo ba no enya sen wani akasa hu wan kasa wo ba no enya sen we da say so o de akwa no ba no no me fa ne say na kana wo be almost be 1 year ni no 1 year move on mo o yo ba o ke ka batu you know anka me ko preschool amana me ko ja pan prospectors am me ni bi ko school o fa akwa ni free me nchen no ben hu akwa ni biem ni hu ni biem e be sin na akoda no na initially na wo ka bibi na eye me say ususu say akoda no kra nya wo de ana say nti se na tie den ekoba re say o de ko woju o ko woju no na woju fo ka say every month dia no me ma no zaka no nyem me ma no 1.5 na on fa ni did not be ani akwa ni nyina later me ko woju say me ko man me de adine ko woju scan ko woju fo ka say me say lady number ho say akwa na nyame ba na ne papa so obet ma hwe na ndi den na akwa na nyame ba ne no man ama woju fo cancel asem no ka ye say na lead na sa kanti no ko na mu cancel asem no na me ko e woju fo say barikisu aba be ka kire won mo say akoda no enye wo wodia fine bari ma me oboa why na de no yonko ko do ayi me na me de ne koye me na me de ne ko me so na me ko twa asem opa musmu me say aye mo bi ko wajo me na me de asem ne koye na me ami ko twam nti after no na wo se boy bi esi wodi di watam sa akra ne ye wo no ba na mo frem ma me ba wajo wonom we be mo anu nya de na ke ka nsem sa na me de na mo ma me ba wono enti the last time we see am ka se me ne koye no o jini po ka che me se akra ne nya ne bra me se na akra ne nya oba na ko ji akra ko tu ni di enti na wo na de asem ne koye na sa ko twa me de tem ko twa asem Alfred jina so ma me na me misa na asem we de tem ko twa mu ni se before say asem we ko so na na ma me mo obo she ni bi enu mo she ti me frem me sister born na ma na Mr. Kachen say akura o ma wiase ye ntwe mo anso enu ti ma wo ko yi enu ma me ko twa e mo nya so ka che wo mo sa akura ne ye be ma on ko sesie no ko bi so mo madam ba kokora madam from ba just minini number ye be ko ho ehine fa wajo sunyane ye be mo obi akọ ho headquarters ni ehunu enokure mo se say ye enokure se wo ko ka che o mo se akoda ne nya yabo ade a ye pese ho no ye ku so wase me na me ko ka sa akora ne nya ne ba so wase me na me ko ka sa akora ne nya ba enso ono no so ko ka che wadufo ne se o boy bi ahia ne se akora ne nya ono no afred ne ba na ye ono no wa ka wa se ma me misa no ai yabo a me pa cho prince bi hia o ka che wo se madam say me ti opa yabo a yanko woni mbidi e no no ne ba yo o te onne ne boy
boy ya okotra ne nchen ene ne wo ye ene ba wajo ho e ma boy ne se ne ba e mo mo onu so gina mu ka bi se ne boy ne ba mo mo cha semunum ama pe fo no wajo fo ka se me nko to ne boa me pese me kasa bebire na we se mi na tron ti no pa ombra na ye ko wajo ho okopra de okopra Usi me ba eduru hono ma na wa eso na ti mo menen ba ni nyina mo no madam mo nti mitie me opo nko se mo ya odi e nyina no wo ba mi nsa abeka wo pa wa cho pe je me bo nfuo ama mi nya botre ma ho e ya nche no ba ya nche no want me nya ka ma ma ho wo da pa ne na me nyo den na me pa chi wo what the name na mi ka nyo den wo po de wo ye nyina e kiro me ne pesa mo tra nam ga yen so mo ka me ni to mo ni say na wa be na be ka kire ano me yen so ma mi tia ma so akra ho afa unim de akra do ba ya ma akra che nti mu yen hwe no ma mi nya bo prema wa mi ye guto o guto ni ka mi de ma I say me ko ji prospect of the akra do school tam agwan first day tam de ko school na kwa no start school o be fan ni wa no ye be na ofe wo pa ma so na adio wo me pese bo lady ye no to ni ti azeze o fa fotra me se nya nyina me se de be ka so pese ya o je na dia na wo pe medi mi nti me twena na wo pe di no enu nti na wo be fa akla na wo ye me ba wo life mu no nya wo pe di me si edina na wo pe medi mi nti mi edina na wo pe medi mi nti enu ti na wo ji akla no edina na wo ni se me ti nyinsen ba ma nyensa fo wo ni da wo ni se me di nyinsa ko mo obi na me di akla ba na wo to di ada no wan ko waju wo ba ka ko ka che waju fo ni se akla na wo be ka che me se akla ni nya me ba na fe wo sa ja ba se ya wo ji akla na ko to ni di ma ko na ya oye penfo na asem mu jeje asem we ye me ba wo se me di nyinsa ko mo obi makoka ni waju ana me di akla na ba na kan waju wan ko ba bi Kristo to bo ayi yabo a me pa chi wo bra ma de koto yabo atie me ebra wo de koto dosufo ni mu se akla nya wo na me bisa me question ebra wo de koto dosufo ni mu se akoda no anya wo ba eye ba ma foforo ba no akoto ni din e ba de o de ebra okoka che dosufo se akoda no anya wo ba ba ma foforo ba no wato akora ni din me ba je utie me na bi David yi me question na no me asa na wato akora ni din e ba je utie me mi ti o ba ti yi nya no me later ono ko wu ne okotena boy ni nche wo ba yo be pa ma cho se akwa ni se akwa yen twa kan tunkini fine me ba ya bra to bo me ba me kire se enya wona obeka che se mo so fo se enkola no ma na no ma wo male ba kwa wo be pa ma che wo start ni me da ya ne opera me tena se wu se dia me ya ne kwa asem na me di na me twi mu fi bari ke so to ma me ma ba ma ne bre no che che ne se okay obisa question no oso ko ta hefa na wo ba no meti sunya na me wo me ba me han da na me wo me ba meti sunya na me wo me ba oso why na wo na me kwatena me na me han me da na me wo me ba na wo hia me no enya wo ni be ma betena so be tu ma se me de nyem wo se me makwatena be ma so da hefa na wo kwatena wo ba wase bo ba bi a wo kwatena wo ba ne sunya na me tena me han me da na wo ba me na ma han me da na ya ba ma ba prince na some na wo kan tobo a che mi mu ayabo a metie o wo da wo pa asema asema hello yabo wo bi che mi mu na yabo ma mi bi sa o se hefa na ko tira ko wo ba wase wo no ne da ne ko in all this no wase mi di nyinsa akoma obi matia se o e na obeji akon ko tu ni enu de me bi sa question to bo de me pese me bi sa yabo an se adan na wo ni oba anyem yabo agina so na tie me na answer question no ma be ma me ka sem to be said be na ma ya ma o se ma to be din woni na de be said ya akosofo ne ko to akora ni din ya ko ba ko ni aba na ko to akora ni din on tie se be set ben ana ma ye yabo wo di akora na be set yabo wo di akora na to hwan madam
Madam, Yabua won't answer the questions. What the Akra to Hoy? Man, no, Yabua. Maybe see the best. Yabua, someone say, Mr. Odi Akra to Hoy. Never need to be able to that. Oh, best, all best, my intro. No, so for her, ma who were fan will be anchor ho. Ma one can say what the Akra to so for no. Madam, or the best. Oh, far best at Shami, but on one side, on the best manufacturer. Yeah, I was sending now what the Macrana and did for Frana. Madam, we are going to school, you men or the go. Yeah, wouldn't mamma, ye who way. Say, walk on some about my one. Can I maintain a wool or what? Maybe sounds a woman, and you will sit down, Debbie Yabuati. The best or the better me, but Yabuati, only me question, and maybe say, one barikisu, anyone wafa, and any pafu from because so for you some of the Akrano, and quato sofono. Tobo. So for now, I your friend say, Pastor Courage. Oh, sorry, on one casa in church. Or two did the same. But I saw the minimum or 2 days. Courage, come my boy, a dear, the 2 Akrano. Okay. And then the best in the dear. Maybe banana woman, what I say, can be Chayaponsa. Chayaponsa, winding. I so for the person, my question. I won't say the Yanka. What did Denmark be doing? And the Lord church, the moon that's here. Manufacturer. I was the customer. You got to about our body. What is the cost of wording? I mean, you won't fear in a soft and I got the body. Trouble. Bebo, Yabua, you man no say. And you be on the woman in the call was so for be was somebody acquired to South of one. Madam, what do you call the software? On your best man. Maybe some only me question and so when no call ya now when now call and when I may pay when the call. Who was off for the number? Darby. Okay, what's one? My best idea met me walk of you. But also found no, the best set of one. I mean, be son, I walk us somewhere 21 tenor. Organism. One can is a person what the net to Chayaponsa. What a and a someone. I never said that Obi wouldn't ban at the best no Yamuya. That's how you need the idea. I know the go school. I know the idea. Or the go school. It is a said, Dean Ben, and walk on a set so. Yeah, what do you go school? Calvin, all the course, Calvin, Chayaponsa. Won't you? Maybe I'm not saying catch me. Say me said the same question. And also the medicine now. Wo year no. Because me you me otie. Edi ben na eda kra ni so say. Call didn't the friend no. But he said you I also call Aponsa Che Calvin. Aponsa Che Calvin. And the di ben so na. Want you? And that ya bu agina so mame. And the deep bell soon I will say, Yabua, and I will ban no tone and software did the same. Pastor Courage. Pastor Courage. Courage Kuma Yabua. And to honor your pastor, or any courage, Yabua, and Papa say, there be or no Papa Dindi, Pastor Courage Kuma. And he had the honor di Yabuano, as also, and according to 2 said, okay. And you know, so una woka say, Yabua. Emma and software indeed to a crime. What's sending free? And software, who you software needing a free with banners one. And the ample Sanatos on Opo Yabua money. Yeah, on open a catcher me say, Amponsa D. Calvin, idiot. And it's Amponsa chain assassin. On my maid and fan to Aquilano. On one bed, I would be on the bed or the back to Aquilano. Before our day, a kind of continent software. I knew you before because me Aquilano. Now me you want to hear about you. It's me could near the Adeno. Now me too, me Benny Dio. Calvin, the man I'm the Tommy Bow. I Chayamponsano. Man, I'm the Tommy Bow. Say, I can't do the same.
the tia me fa o fa courage ni ko school ni say once you da ko school ni first say o request ni birth set ti ni birth set ya be wo yo mo ye ma your hospital mu won eye din na me de tu abai ma no eye din na me de tu me ba no eno nti na akwa ne ye de edi ko school eti edin no a cheyam ponsa ne nya wo boyfriend ex boyfriend din dabi pastor bo ba ko nia ba kwa ne so cheyam ponsa ne nya wo ex boyfriend bi dabi cheyam ponsa ne nya be ma woni akora no woni ne enyisa ya dabi na mom wo sofo o aso mampa twan ye be hwehwe mpa ama jai afadiabua wo ya bema wo ya bema wo ya be na wo ni oba anyem na wo so ni oba anyem ya no tama oba ne nyem ya no wote wo fie e na wo ni ne ti abosumi me no wo ni ne nyem ya he no okoye madam me ba chotie tama o ka se me so nyem no na I beginning no an hopa no abun be nti na later am kan say no me oba ho ono so nyem gino me pese obetena me obetena o tie kan so and e ko han dan ma o e ko han dan ma no within 4 months pepe no na only boy ex boyfriend ye kulu na mo ku tu fi ho and akotena ne nchen ko wo ye okay me tie pa ano tu fi dan na e ko han ma no ano akotena on the boy in chain that very day wojo on the boy in yana na wona boy ne be ka ta pare ne ba wojo fo ni before ne jimi ko wojo no later mo ka samu ta afan nya me ba na wojo chat no mo ka say abran ko ko bu wie ye later on and I be my chow now say den I'm so dia na sam na wo no wo gina so de pa wa chow no me party e dia no wo gina so de pa chow no madam otie me ti opa na o ka dia me pe word na show no me pe me che o se wi aso won akran kasa ba wi aso akran wa akran ba wi aso e na no mo bo ye nchi ne wa manzo otie me ane fine na me say e se wo ma wo be fo nyira wo se akwa nye mba na me sa show ba no me mo mi se ba na ana me say okay make so ya be me bo am ya sha akra no akra nya wo dia no papa ma mi misasa dan wo ba ma ewu a wonye oba ne bi ne ngo na akra wo ba so kire ne se aduasa bi no sa nya odia wo se mehwe no le ba tie mi tie akwa ye bi se me start say me bo am ya sha am na sha ne ba because now dabi se akra no papa so atimi aba beyi nanim we dia enye se obeyi na kan ye but wo kire se akra no papa nso beyi nanim se ne ba ne akra no enu ti se dan na wo ye ya ba wo mo ntem ema wo na akwohwe obi ba madam me ba cho tie o enti me ti me hwe obi ba wo betimi ahwe obi ba me ba oh esoro se wo kofa ba no dabi yawo a enye o tie me kwase no me dia ayi dia barikisu ka ye no menyini ni menyi obi ani mini obi afa eye me questions na me bisa wo bisa barikisu a questions a me bisa no ha nya asem ketua mini obi afa de me bisa no se e bia wo kwa kofa girl no na wo ba dada enti no wo pe no a wo pe ne ba but oba a wo ne wo ho woni ni tifie ba ko no wanyi nsan na woni msan ya wodia na ba ma ba ko abayi nanim oba na aka ba ma no so abayi nanim wo se me hwe obi ba me anu na menti ase no mo gba no TV ya boa live live e wo no ya TV aye live ene mo aka no me pese me chese abaya no ti wono abaya no ati won mu die me abaya ne die wo na ko fa wa die se wo yo se wo yo o kata no na me ba na abaya no kwa wo se ne pe ano da bi madam ba se bi no pe to ye bariki ayi de be dia barikisu Alfred ayi barikisu me say tia mu sabra ewiase me ba ewiase wo ni wo bi afa ni dia ba barikisu no akasa no wo kase wo pa che se ni sunye wo sen ne pe ana se na ne boy bro no e na mo ko rescue no e na mo ne ko baby man nsa no mo ya na mo ne dai Mbajo uzo zai wase we mie wanu anse ne pe
na ne boy boro no na oni wadanfo bi be pie so ena mo be rescue no every ne boy ne nsam mo di ni pie ma ne nsa no mo ena ne da ye ho na mo relationship no start ye no kre my girl ne ga za no jiro me pa cho ane madam ye o se mami ka se mo wa brabom ka no get now o change no me 31st mami ka se njo 31st that I'm gonna be pay me se me dem no ne madam fu bi madam fu guy oni na madam fu o mu yetu so again no kampo na me say na high kampo ya me da me ni mo gura ano mo ba me dem asema ba get ba ko no bi na no say hey wo dem wa de ni nya hadi na sa na me say de o kire e mo ba no mo si chinchira yintie na me say de mi ko anya dia me tu na ko ba bia because me omo ba unse me say de ni na me it mean drink over here. I know more force me, madam for boy, force me on the back. Not 30 minutes crowd room. Mean 30 minutes crowd room. And pounds of by 30 minutes come on to me now. Yeah, when I started almost the boy be Nadia and I'm saying, boy, boa. I don't know who report to my now among Kawasan mouth. So that's it. That's you with me. Maybe because you're 300 way you could do criminal. But madam kono ene lady no omo fa other side na me so fa other side ono we I say o ti be me distance be mu twakra ena o ga yem say boy be after say me share phone so be na me so ko fie two na fa o ki ni share akire na two e bi ni jam ti ya me ba me fie kwa no ma be du fie me be da me da ho sa me ti me wo dem be almost be 50 minutes 20 minutes the rest is not if me na me na why me me ko pikin ko na aye zeji we na fm na say na na ju we da o go da ana say bra wada na na say o da bi me wo me fie me be da no e ba cho wuche mi ye me wa so pa ai within ai so say I was not there me fie and o fe me na me say na na ju we di adan ana say me pa cho me nie no ana me say adan me pacho ja wo mo gwa chire ni entie wa asam no ja wo mo wa chire ni entie asam no ana mka say adan o say boy na for this year at certain so babu na me na wo tu punu na for kin keji na me ha de o be da ana say o say me se na me man ba bi na de chi anopa wako me madam me kam nya me o hata soro ene mama ni hunu say lady we buy no o naked what the naked ni free fear na ba ya na wodru wo kwan na no no ne ho ena tren tabo kai opo ma cho me bo ba yi me ni nji wo wiase na me na me na me ni so me mo ni aje what I say me na ni na boy ni tete na me ba ni me mo girlfriend enti me mo ni nji wo kwan be so wo da so ko be da na de nje o ti na me so o de right be ma person ni ba da no Batigame, wo Bakatanka, wo ni kwa time. When you kwa time, me Kaisa some way, and you abba, and you kwa Sima Sira, Ade, what the given up open. Then I perfume you. Alfred, baby, I want to know my man sorry now when I was a sorry Jinawa. Nama to me because I some way they are not the entino. What in the nakedness in the free. If you never ya now would do what I know born in one day. Me be free. So the free o share that no am so planning that not the buy. No Bob saying. That was the first time I led you to me. No about saying na about time saying. And almost I am. Me short time now almost 12:1. Are they 12:1 and our dinner ni naked me pacho nakedness na saying. Trouble. Nakedness na say na was shad Ross and wo Brazil and now kwatenekwa all fall down. Alfred madam me be so say na of pant and wo Brazil and now kwatenekwa show again all fall down. Madam I'm going to say ma wo say ba temte wo be ma top person no yet or how
Who say easy? Dear me catch on the Osha Pante that you win your question. No, Osha Pant, ni brazier, no, but brazier, no, or your neck. I said, no gun, Shensano. I was a not gown, but Shensano. Aye. I don't know about one Pamona and now one could get a grand idea. Imagine this. You know what you walk as a boy. Now what's that time to or babu and I don't know. What I say? Now put my choice in my bed in that. And I'm going to make them get a cotton partners. Huh? I know what I told you. I'm so. Nasa Debbie Alfred or your Oba. And you are the one Saba, you know, and then one friend was down for Bianca. No man could get a quiet one. I just 12 one. Let me go for a number bay. I just 12 one. Let me go for a number bay. Sister, one, almost one. Make up from a number bay. Marco, make up from a number bay. If I say you make up from a number bay. And to buy a no city and a pamono. The boyfriend and I've friends of the Bruno. And I'm saying, you're not one. I'm going to talk to me. Not how I will keep in you. And I do them send me money back in and I get here. No, hey. Not just a fan and watching a brown one in a down for the wood them one fellow. I don't know. Now, barricades and now we need one answer and down for none and now we need more because we'll be free people without there. We know with them because a brown with them. I'm beginning. I'm talking about me. Meet you. Only my best friend. My best friend. And a day on a bar. Oh, thank you. Often, Matthias. I don't know what I mean. I'm a buy, you know. Red labels here, and I'm here, red labels here. Whoa! Red label, no, Madame, for the point, I mean, that's all the woman. Madame, for the year, a coin is done. I know all of them. But don't give me. Madame, for the book. I go tell the book, make a minimum woman in Zanum. I know money in them. Or money, Madame, for them. Huh? I know Madame for and them. The one Madame for the Gajan is a K now, me and G now, that's the Kenyan in Korea. Because my Oba was a Michelle, me need the Biako, no Shadan, other friend, and in Korea. And just a manifest. Other feminine, other feminine, and a back room. And I have an going to meet 30 minutes scramble room. I'm planning to buy no 30 minutes. And I'm getting a good contact. What I say, just not better. And you could be a blue criminal. And it is all your could be say, all customer down for the say, boy enough for not to say, you'll give you a sample. If you want to make the much machine, you my more come out than that. Mamma, you may be a maker. You do from them time there. If you go through, and I need to go on. Samle, I can what you. Nasamle, I can what you. Miss Howard, no one you challenge you. Marco, Miss Sophia, Sunny, I can't somebody 40 years, friend into my mamma. Samle, I can what you. Madam, would you? But it keeps me, Marco. I said, Miss Lowe. And Paddy 40, Miss Lowe. Meet you. Lady not one. Can say, no, on person. O se na meme ya broni pete kika bi kan wa no kwade so a wo ka chem sem na meme wudni muda mame ka sem cha wo se me sambo naked nam di ba wo fie na wudi me o wa ya de wo kan sem akese moni adwuma me da se wo se ka chem se na wo meme ba wo se me pa cho wo se ka chem se meme ba se wudi me no Marco o ka chan se mimi ba se mimi bone ke da ba se dimu no Marco o ka chan se mimi ba se dimu no waka fine na ye de na wuti me tina wo dem fi adwuma mu ba Patriotie wo onsa sam no on tie asem na me ka no
Would you met now would them 2 months and me ya bra wo girl. Would you fine? Me pacho friend. I Ishmael. Safran no because you wa kona de bi o ba kwa wo hia be makwa no ho ye fa otimi ka chan say bla mani jo ho e no wo ye ne egusu so ye wotimi ka kire no what say this how dey say wo na ye makono one day na wo dey fine wo ye mistake na for ge achi a e dey na wo so no me tena se asa na me nyimu ni na na wo di me sa adai ma me mo fam me pacho ya cho kana me nyamba pm na say wo so kra de wo ntrefo me pacho mo sa friend ma me. Okay. What you make now dey too much you dim basa sa ya ko ka. You will feed the free mo ma me ye me do advert. 3p garlic mixture massage atum wedro me so man sanka be eya wo ene garlic ene o ma fra no mo de aye ewo ne garlic ene ya fra ne de aye 3p enu ti man sanka be ma fake ne ko mi sabo so pe mo say 3p sister Diana Frempon was 3p sister Evelyn Danso was 3p just say oh sister 3p amonu jafo UK was 3p mi a me ma me ma see London ya was me kasasa ko mommy was 3p enu ti me so wa da bomo de ma sanka 3p no ayedre ye natural ya wonu me babu adani e ba mesi e ba kwale na apidan ene Angelos na frapi work natural 0248928824 0248928824 grow fine ye moja drop papa wonu ma wo bedidi obeda chese wo poso besi su ye wo fitu kromu ba ye kama eye grow fine moja draw no na wo skin ya na nyini fine misi kwale na ke ba Ashton smart ba Fred Mensa ba apidan pure live ne kabika ne ba show enye na for Dr. Grofine sisi a ne bisa no se Dr. Makomia Grofine dro papa yi minya bi nto hene na menkoto bie 0244 596532 0244596532 eya roka clinical method de pakum capsules aba abedomema pakum abedomema genikio abedoma van capsules abedomema support to prostate no ema wutimi adwunso ye kama na medfagin capsules de eboa ma moja dia frisani ye woni padua ni mu sanso na woda wo na accuse ade pain so de eye medfagin mo ye adwumaden agudifo ma ne mema medfagin ebeboa mo roka clinical method wa alaba abu station woni school house in addition mu for 0248 0248 885040 Charistic Ventures and the Zahara no pano ediaba Zahara mission in the G capsules no a man memedro bema gonorrhea syphilis woba candidiasis so de poa wo bem wagukuro eyanemu yohere wo bem wagukuro emu yohene wagu nsansa ho nyakono wo yasa wo benom Zahara mission no na fe wo de anom G capsules no na bibia kama Zahara capsules de eno so memedro boama mema etumi eja wona so no si pisita hindi aba mission malaria fever typhoid diabetes and also will be a wajari yana no honam yana hene no wadi ne ho twi ban wodi eye hindi e ba mesa no sane so wo kan hie e ba pharmacy chemical wo benya bi na frɛ 0246 348334 0246 348334 tifo ye twa ye ho aba ye ba ye wonsam bi se bia ye peso ye de ma ye boa in fact minim say ye boa peso odoje questions bi ntina wo nyi questions na no one wo no wa ba ate efie baakum eyeden no nyinsan ye de wokopa dan ama no na wokɔ dan no so ma no na wokɔ na bema no a one no nso kwotena aye no ana na otu obi nche na wokoka che bema no se wo wife ni wa ha dan ama no ene wotu abeta na nche ne ana 2 onsanyi ya no biem ye nye convince se wo ba beko dof so akoka che mo se akwara ne nya ne dia bema no akwara ne nso ye ne dia no so aba forward se wono na akwara ne ye ne dia wa ye ready so obehwe no still wo so obehwe obi ba wonyi ya no ye twa ho aba Impressor oil na capsules cry.
to abusuafo bi aka kire abusuafo timi hu nyensa ekoto akora ne din ene ne oboa wawo obehwe wawo obehwe nyanya obi ade enye akora no dabi wonu obi aso angosi ade dabi enye be ono kwa ne be ma me ne tena ma anwiam oh kabi kire me ono kwa ne be ma me ne tena ma anwiam ade na ne me mata wo wiam oh se no de ebia wunya be wonche ne se ebia ofili ebia ska wo ha otimi wiam ba ono kwa ne be ma me ne tena ma anwiam etu no obi tena ya na ayi wono ye Mr. Odie na obi be ye wotua se no de so wo shobe ne ska wo ho de ai na da be ma no wote ne ho no so ntumi hwe wo agya na ko fa skani no eno ne asem no anano ono no timi pim wo yiye etu ono ne de wo gyan no wanyan na emom no anameboa ye da bi ma me ane wo ka kire me o se be ma bo ane ne te oni bi ba odo no aha odo no se one ne tena ba bia na ho kire bi wo ho no nti me na me so se me fa me boy achi a me fa me boy achi se bia me kwaje kwansi bi aha wo se me pesika bi e betima aboa me aha nti na woni be ma bi to a wo fa na chipen oh my ye bi da ya ekwanya de no wo sika oh I'm pennyfo ya wonya de free wo ho sika na wo de ye dan me and deliver let me say that yeah mo deliver yeah wow continue nti ono no be ma me hia ne se de nukura nim ma wiam da wow na me hia December na fe bona me nyemo ye because ono no woni nyina na wotu me pem and wo say to me ma uska na because ono no o ni na what I say ha me hia boy ne de nukura nim wandi ma bro wani ma no e very good no you good ba ono no hwe ne lifestyle na opep oba one ne be bole afa so ano no say like say bia oni wo pie aya yabo Alfred no ha wo ye be ma bisa ba on pe oba oba say ma ba se me no be bobla ene ne wonyem kro na otene nchen 10 years kro wo pe ba nyi se ne nya ba mu na se akora ba mu pe because me before say me ko no oni ge obi te o say friend mommy mother say hwan one ge na wo kra ma kro na nyi getting to 10 years enam say ge ne nyem ye ne no ano no wa fini biem ene wonya akora na opeso ntimi nkwa akora because wonyem ya bai aba be frɛ yebu abiem na ye ne no awie na afei abegafo de omo de aba na ansa na no Ismail why on frɛ maame no isway frɛ maame no emame na ye ne ne nkomo emu bia ye ne fast na ye ne ne nkomo na ye wi a Pastor Julius na ye hwɛ yeba little kwaku adanse die adanse na afede abro ya eba ebro adwene ne tie so na meguso kai wo say yeguso a ye hwe ne yade yenya enhwe ne wie onya nanse onya enwia na picture no ayede ema no na odi atoso amam 2 okay mama nkotu na obi adanse a wo die se odisika esande ye no de nyame ayama no sema pe ye nko hello me pacho line say me pacho adrop safre ma me biem na wo ye na dia koso ye hwe me ye fremu e pacho ye hwe papa ye work afato to so first one no ye nko ne tew na ye metie for update because na no obi frɛ na me de phone man na akua na obi sasa sign na ho sitie na akua ka cha ne sɛ ye be ma update nti ya on okay enti dia wuhunu nyina sɛ ne da wo hwa ya hyase no ahyase no mo de ne ba ya nsa na ye gina tum na ye de no akɔ hospital sama sɛ de bia kɔtɔfoforo eba nsuo no enti yenim sɛ de bia no obi foforo join ne akoma mu nsɛm that is why I person update wo mo ɛfa akora no ho aha okay yenkotu wa ho hello mepa ya ma aha enti me so wadanse no body tew na ye tie o yo ma ko ene se the bangnia mana ma ko de ta ko ya enti little kwaku donate nya mu ye de bia me se ma sa mo sa wa ye enti bi ya bi ena na nya peti gana abi so ye de se nya ma little kwaku asama me ka ye me ne se ta ko na wa ha na me fa phone me fa phone na unknown number ana me peke ye ma ko dia o ti de tata ti class me tra ne ko ampa o hu me ko no wa ka te bi iti se study ko di me fu me ni aguso o se ta da tre o ba pe ni 15 million
and the charge is $100 right now. Maa Akos and run and say, it is becoming for me. We ma little Kono. Enti oni pakwa na onche wusi kama no bo mpa ye gu so na wo Sunday ye no na wunhu na kira kwan ne se wa o discount bro Mpato was a half. What Sunday say 50 million. Okay. I was sending a move. And what's in the number then kai beba Maa Akos me say na me I was say to my person. Nyamisra. Amen. Oh, mommy, I don't graduate my swatchment. We made us a papa. Enti, obedient what you have to do. Can you say, Fabian, I'm a Sedabi, or being so the near by Omodoso, Yababu, my audio, no, not Yabon and Kakran. Master, any Panicas as a friend or the young friend of one, then on, or in the future, Mark and your old. And yeah, I just say, yeah, enti little kwekwa hu na hyase na osu ni ade no ene dia waye ni abrana hu na kire yi no first one na owo na osu no ya de ne hwehwe ayenye no ene die on esere no na se dia ne wedie na se aye currently se no mame fa numbers no to dwa mu bisa enti no se no se dia ne wedie se aye ni enti na no na Ismail wona akotwa edura ye de be sasra so se said the radio see no e free say Maa Akos o no munuro no ya ni na hye ni ho bank also ba first na ni ho nyina yekuro na chi nyina yekuro nti aduro no na eji ya de ne ba e free ni yam ba ni nipadua ho nti we ye picture ye twa ne enu awon ye we minu aba dan from UK or friend or say or say, hey, now let's go good one for Papa. Mami fa number ni to job. 0599 814 926 0599 814 926 0599 814 926 0245 301462 0245 301462 enumi eni na di na mere akoso ya de makro enu nti ebia se wo send na wo face challenges ya just call me o friend me any of the numbers no a metio enti mobile money numbers no o friend na wo nya challenges ya friend me mu bia metia na WhatsApp me e wo me WhatsApp line a that screen no eso no wo WhatsApp me ma me yeah but as me nya challenges wo WhatsApp me I may attend it to you. Enti we ye ne currently picture ye try no we ye kama akonya body ahoden de wanya bi na say the radio say problem na wo ye ya de pie no ha na skin na ni but say e bia o yare wo ne mu ana bibi de say the things are not normal but say the skin no na we pass you treat it the current situation akwaku ewo mu ni as o na ni na afono na say what charm na no one one kasanie but on your okay say but yade no pie free me e ba ho na ni nti afena say na hoto oba nti de asie ba bibia e piepie enkakra ba ye de aduro no nti na yegusu ka obi anya dansede edoso bi frabro kire ba efri ye wia doctor wie ne ye ba mu akire no ye besen ya frɛ ma me ba ko ne de no na adwada no o ma ye audio na chese ye de aba nti no ye nim bibi wakora yi ho ti bibi da wo so a wo hwa wako a enkoro akwantuemu nsem eba aware adwuma wo ma na ye basa bibi a wo chese wo ye rade so be ya ma no ketuwa bi ensa wo se medi ko save life ya mean save madepa emfa emame wo de sese kan save ubibi ya me enyama se de nipa bi a ye nim wo mo di adanse no menimu se Pastor Julius also be dia dance Wednesday na me preach was na me ka chom say nyame ho onye bibi mo bi wa bra nipa na nye hwe Abraham kura no open hira no o say Abraham fa wo doba na wo do no kobo afode o yes o bo sija na ko yi odwan fa bebo anu achi na o ka say Abraham me ye ododo nyina enti ebia obi de o ka say de ma me be di adanse
na nyame pese wuye bibi kitwe bi na tenka 30 cities de ka kwaji 30 cities yo akwaji 50 million ma ko obi si osa 10 cities wachiri meso media no o se 10 cities na ode baaye na osa 6 months nie ne yafunu buka faso saa aduane tomu a oye ne ho hwie nye nti oye no se da bi se de ne o ma ekwe meso men kama asem na men se ne 10 cities pe o se from enu anyina bepe mo ne wọ́n ṣe wọ́n yẹ didi wọ́n ti yà obia ama ade akye no nti enansidie ne de edoso enti nso betumi e de sa dance ni bi ba ko so sani 6 cities ene wanya no 1500 enti no nso wo dance de me se bi ade wo hwehwe se nyame nyema no e bi nyame be ye bi fofra ma wo a wagidi se no hia wo kye de wa bisa no nyame nim de ye no ye ma ye 0599 814-926 0599-814-926 edini ya Mary Akoso ya there me WhatsApp number Maa Akos WhatsApp number na da Facebook YouTube any television so no wo face problem a frame me na e ka kire me se Mako me send me face problem wo WhatsApp me na wo frame ya meje wo so doctor mama ma wakwa ba menua mejo so mama na promote say ya wi yankopon dom wo de ache yen yedem e wo Onua TV yedem wo Kings TV yedem wo Star TV ya je ba bia doctor yankwai yo medati efo nyina ase ene be hwe apomuden se ho sem kakra ba bibia wo bia ma me papa mese wa asem wani mra ha esan se ene de yankopon dom yare atete emfi bebre ha wona doso no SDF wa stompan fo nipa ma akoma edu ene yakeka yenura bomu a ye ne baako one solid team na na ye beka do baako ho asema efa yare a efe no osa ho osa yare a titi nipa bebre na oba santimantam ade ye kamera se ne de osa no ye tu ase awie prekupe ye de akwantuo heba mixture abadwa so a sadure ni obi a onum bibia di ho adan se do no eboa no kwan bebre so na dure se oyefunu kekao na yaka kire se yare osa ana HPOS mwa na omode osa bani padua bi wo mu a ma me papa mese ko pe akwantuo heba mixture na ya kama se Ghana heba bibia beko bia no drugstore bia heba shop bia pharmacy bia bowuram wo kwa se pe SDF ado no ayefe na akwantuo heba mixture no na de edi kama mini kan fa numbers no entudwa obi hwe me dog bia we nkwa na mosa na se dog mo clinics no e wo hen Ghana had ye nyankopon ya do your clinics na horo enan de edi kan na e wa santimantem he ya udu ata asafo labor run about udu ani e kira tonsu kwan no kan fie 12 wonsa benkum ha wo akwantuo heba clinic e wo ho techima ye wa Ahmadia road ye ne chama UNESCO no ene die no hwe pe sanso na brekum so ye wo namasua station bembresi abrosa no ase pe enkranso ye wo kwashiman traffic light do ni eche so to mu kwan no ye ni press bi asonda kese no ene die no mu hwe ena wo peye no bi so ato enkran ko drag lane o kanhia hallows heba Kingswalk heba nanabuachi heba obenya ye no bi ato e wo ho ye numbers no eye 024 66 28 508 024 66 28 508 Shannon so doctor number no friend no ofra we dey doctor nyankwa no be doing komo kama ye hwe yare osa meka ho asemi obi an dog na we yafu ye yankwa na wanya osa na menyu aba menyu be madabi osa yare start free ye murim ha ye trotu bo se onum nsu a ho hyehye wa na adwane bi oto bo se na obo hyehye wa wo tinka se omurim no niam nkoye onum nsu okwa na atwiw na ye chese osa no ebo nkaye na aba obo a gastric osa wo se udu se mia obo na obo ye wo ya wa nkasa tinka se obo nkoye mawo ye ma me ma bezi akwa wontumi mo se no fu hyehye ma na ye wo ya ansana aba uyefu na nkasa mu honye last stage nti bebre nyi se bia na yefu ye ne ya wontumi ni dia wontumi ni makwa na ye kan se wanya osa dabi start free ye memu asa aba ye bo asa aba ye yam na mesetie fo se mesrew se doctor ka kire se o sentiment ni mako mani abrobe mani anka aduani bia gas na acid wo bia wuchiri na kwa ya sabia ya tikuo na ya chekere mo ya advance ho ma ni ye mani we kwantuo fo de ye ka kire se kope akwantuo heba mixture adu ewu num a
ubedi mako ubedi abrobe ubedi anka da bia meka nipa nkwa na yesensi ya tu akona die wo wiase nyina akwantu fo ya ka ko fa akwantu heba mixture uyefu ye uye untimi ye ho hwe adonu gu ye ma eni simadu bo se uye ma adwo se fom hona bo se akwantu fo ye onu papa ampa ndi ba bibia wa wo hwe me bia ma me papa mesrew o se yare nda bia meka se ukwa ya sabi ya duro ni ho kwasi bo ye die duro be na wamfa o se duro anka ho ama na akwantu fo de bo ya hwe ya ye mo wo se o se duro e wo ho ankasa ndi ba bibia wo bia se yare o sa na etetewa ana yafunyare na hawa ana wo yoba o menses ntumi maye ana bi kura na emma kura asizi akope akwantuo heba mixture ana wo yare fen hepatitis kope akwantuo heba mixture eno die hepatitis yare mese se no busumi ensia typhoid yare no busumi miensa uwia akwaya sabia na lab na ka che se wo sa yare no ko check we se wo ho ana ho na obaji ye di se akwantuo fo o se do ye di aba abonten a SDF fo asompanfo du a yesi edo o se do ne Ghana fo nyina tu oguso ye nom no eye no kura mpa nti man ti waso nkaze o na doctor se ma me no biduro na me no biduro me o se na be ko animu akwantu he ba me se ya gie atum Ghana ha ye de se ye fun ya de obi ya gie atum wo ba ye clinic wa ne de ne ye kan nyina ne se o yare fe ne pressure yesi enye yare akwantu fo ko etundi ye se si ebo a ye kasa asem ba ma boso mi ansa pepepe boso mi ansa no wonu ye yedo kura wonu mu bio ena abrofuduro si moment ya banu yedo bia ko yem se kim na ya ma woje abrofuduro no na mesewa pressure do ndie eni pharmacy eni herbal shop eni drugstore bia se oba ye clinic ho ye clinic ma bi ka se ye gan ha ya hodo enan ye obi e obrekum buromantamu na masua station abosana se wo petechiman ye wa Himadi road chama UNESCO be auto latest form no hwa na ye wo sanso na Kumasi ye wo asafo labor runabout wodi wani eche tonsu kwan no kan fie 12 nsabenkum ana bi se obi a wo labor wo se wo kwa kwantu he ba kana na se SDF no wa ye be kire enkran ye wo kwahyeman wodi wani eche so otu mu kwan no ye ne presbia sondan e die no hwe wo ho hwe kwantu he ba kana kia onsa be kan ye yenu so die ya to pete wo Ghana ba bia wo bia no wo frame number e da TV nanim na ye be kire ho na wakoto adon bi kama anti sanji mi number no bio esanse ye bre no ayebe me number no oh ma me dase me dase kama anti ne ye fa we nka ho e da bia me kase infection ya we no ne adokun yen na adoso e wo Ghana ha na da bia me kase nuru ahodo doso na so da bia de be chi bia ya we no kwa na e kosoro anti ne amani padua no bebre anya stroke a oba checking BP no na ye kama nanso doctor timi ga onimi die ente yare number na ye pian se kofie akwantu fo ya mani party asese mamem chiro se ne sign no esi ayew enu ti ban ko to mi obi anom keke ye ko ye du ne dia ba bonte akwantu o ke me se yare na tan so acha manto uto ayemoa fo ni ye clinic na bra na ye moa ni edi kan hu se wo ya oba bi ko me kan so firi uba mu ba ni edi kan emon eba kroje kama unyim say ye normal enye normal e ko enimu na pampan bam the same thing apply to mema no so wo say obema no nso firi mu ba odwon so a na wo kam wadwon so wi anse wakotolet so no before toilet no be ba anse bi wa wie wo say nso firi obema mu fita na aba wo say na obema no fon na e fon na ye ketwa enu achi no bo say wo ye oba so na wo ba no so e fon e ye ketwa na rashes bia be sisi wo ba no so eba na ekọ ndi ebekọ abetundi ointment bia yeso adwen se ointment na man ko da bi enu aba ebekọ at the same time say oni padua mu hyehyew heat yanka se oni padua mu wo da wontumi na ndi ne bebre ntumi na wo se me da ma me nyane me unyane me ntumi na bio ya we na e house ano wa anga sa don saka wo yefran se oni padua mu se heat wo oni padua no mu ndi obi oba wo bia se ade na ho hye sa infection mu ana wo se na ede na mo se nkukodwe no ebe ma wusisi ya wo ya enya asem ketwa eba on and off bebre bi say obi am ye driver ni bi am ye dwon adwuma metena se che adwuma me ntama misisi ya me ya ma papa da bi eye yare na ba che ni padua mu no bi kwa wasa yare no wadwen se bi a wo kwa ya sabe wo mpa ne bi nti yare no ekọ da bi am ka duro ni ya sabe ya ho obi ka che sa brofu no timi say infection no nim dia wo ka no kwasem no nti messe wa se eno dia atena wo so ache wo so tia na ete wa tumi se ni padua o tena ka bi wa na wo sai tititi wo ye hu hwia enye na wa na se tata ye peja eno dia na odi mirika na ba ye clinic ho wo ba kwantu e ba clinic e be mo adu kama yare no ba enche so a ene ko pharmacy drugstore herbal shop bia mu wo kwa so pe akwantu
care mixture din no yɛ akwantuo care mixture yɛ care no Kare yes enye si ndi okwa ahye no nsoma ye din no so egu ye bottle no ankasa ya customers ye bottle no akwantuo no gu bottle no ankasa ndi obi ntimi nye fake emfa nuo mu ndi ba bia wo bia no enne adura meka wase yafun yade do yakwantu heba mese na de meka santemani obi bia anim enkran so nipa bebre tu ogu so aye noma na ni gisem ne se nanu abrante bi ba ho a o tu kwan akwa amonone a ne visa no wonya 3 months visa wine de yafun yade o se ya mana tenafie wine na hye agu akatu na de abrante be market achi ahofefo na nusu ewuro na enya asem ketwa ye ma kwantu heba mese abrante no mbini yankopon ye me dance ni within 10 minutes time no na abrante ye says wase mama me ho atom wase oboa wase me ho atome wase oboa wase mama me ka bibia me ho atome abrante ye na me no kasai 3 days ya abrante prayer to a aduro bi hye ne bag mo de kwa ma no ne enti ma me papa o se yare hawa anase infection yare hawa entra se emu ho bomfia bebre beka bebre kasadodo de me ka entopo ngo nanso akwantu fo ye SDF aso mpanifo Maa Akoma akudu aka ho abomu no uba ye wana ya sana amade na mnyumba bia wokobie enti fo ni che akwantu heba clinic na uba kwa unu hu da biara da enti jimi number no bie me number no we di ofra ebesi Dr. Maa Akos ankasa mi amenu edi nkomo number no eye 024 66 28 508 024 66 28 508 ye number no Nyankopon hye obi bia da senne ye besa hye bio doctor nyame ensha o papa somebody enupa aba amayenom akwantuo herbal center nyame ensha o pa that's na okay Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadi no anu asoguso a wutie edamu live ewo Onua TV Kings TV and Star TV and afa channel so ebono so 7 p.m. pepepa OIC TV be repeat ebono so 7 na OIC TV repeat na afa ebo 10 p.m. so a yani akasa Onua TV omo assign a repeat e de amount Onua TV say repeating live at the amount enuti shane so sa ma me name no enei eye Josie fashion ono na ashemata dia media betra juada e de kosifia da Josie ono ene pa me ne nyina e de mame enuti okwa ye wedding engagement Friday wear bibia wo ye bia no ma Josie fashion empam watade kama na onfa emma na je so ho ye fe Josie wo bom so wani meet me the sports no ene din hwe mu wo bom so friend no e was 0243 433 465 0243 433 465 na me ba ye better say na grofo say Marco wuti wan ye fo ti wan ye fe ena me si ye na nka me de me wakapre me wakapre na wo mo mesiesie metire wo kama e de ama me no eye the Plus Beauty Shop womo ewo stadium woni unity oyo no ene din hwe ne mu sesei womo ena afa mitri hoka the Plus Beauty Shop womo wo stadium woni unity oyo kuma se ena womo ene din hwe ne womo na afa mitri ho nyina eho eka enunti obi a wo perig ni bibia no se ukọ the Plus salon wo stadium woni unity oyo din hwe ne mu no a womo ebeboa na womo ye bia mame womo na sesei womo afa mitri hoka na kamede mese no why ya mi kwanya wadi bi dia hye wigi e bi ahye na Ishmael esetifo beka ya ena no me shebo se little kwaku bosume ne so na me kwaji market ya me transportation free mu a dia aka no me de bema no ewiase ayeden kwafo de nkakran wo mo de nkakran eba emu ayeden ti nse ya na mashel show enu nti kra na egusu a ye ya nke ye jai enti no omu di bi ba obi di tense resource ma me ni bi obi di say me ni bi enti me bo a me share ye no enie eye 2000 ena me dia ba ku ya gene kai Ishmael owi anfa nyina ha fa na koma me HR eye Sandra
fakoma no se enkasa media mpo no obi akokasa ma akɔwi obesa akɔgye usi obi na de baaye se ye family little kwaku nti akwi agye kan wo kan na ye no ano na fama Ishmael me medi me bɔhyɛ no so me pa cho me 2000 ɛna me so de me de bua ewo mu sai ye kɔba ye kɔba ba me hyɛ bɔ nti ɛwɔ se mitimi yase pagya sika no na obi ahu no na wo kan wo fam yi de so obi ahu no nti sika no na akwi a kan no eno nti na je say me pa cho sika ni nie we ya 1000 mama ko akomba di wo nyame ti ase enti kan akwi aka o kan o enso anu aka ebi anu madre ho okay enti aso Ishmael we so ya 1000 yo enti meme dia no aka bom say me 2000 oh Marco onyame shira wate onyame shira okay all right amen mesme dia is Jennifer Koma Sandra sisia okay enti say be ma na kan sempi but said ye tie bia no asem bia ni wa aba Akoma FM a be ma na fa ni dia ma yeda ehe fa na so ote Sunya o Newtown ya ne be kasa enti say dia wo pene se onhwe akoda ne ma de ba ye nyina de se de okeka ne de onso keka atwam say wini ne hwe biem enti akoda no onhwe ne ma enti nka pese bosom ya na wotwe ma wo sen me chabo man say ontu ya say but at least e was say ohun sakra no ko school den am term no sika say na etua and at least and onya bi bakra na say me so me support kra na eno e wo ho no dan say obejani ni na abo me so na ugidi say yabo start hwa kra na chire bi obi meyi ni ti say yabo ahwe ne ba said ye walk say yenyimu ni o me no metempata dwaso menyi obi ani menyi woni na menyi yabo ani enti no ugidi say yabo agitum say obehwa akra na chire bi obi meyi ni ti say akra na ye ne dia dabi ye ka say ye boa yakra ni die necessary why ye bold chest out say ye nye die na because we say ye boa dia yes ka me akra me fa ho ka etua wa ko fa free baby dabi na nya prince dia dabi o na nya prince dia na nya prince dia because prince no wan shada ni na nyai e na we be ebe fa mu no kekeke no amunti o ma dabi okay mebisa o nti dani duru wa eno na obi kan se dan duru wa eno ano no papa me pa cha mo ntra se na twa me why na ma bedwafo ntra se na fe yentoa asem no eso pastor junior so the sanzi gogome matu ni din matu tumu nyina mo din sanzi gogome man yaso wifo awo fe ka so ma me kwa se ni be se kan just wife was in nyasa ketwa grofo kakaka was you are looking splendid o say Missy ya Josie fashion yes Josie ba ko pe Josie dia be ni se sofo ejuada ahomache 5 some my guys are here beduma Josie let me drop what from so ashada so for yanko ejuada ahomache Josie say ejuada ahomache omiye no proniet wo na mutira ho ye ba baji t-shirt ene amukra na ne Josie mama tade na me ho ye fewi a ma cho ma mbi se wi a aka de ba ko me rig no so ye the plus beauty shop ho de yenti stadium so so ba kwa wa mu wi a ko so kwa di ya kwa jabo no ma ye na ma e o mi twist play blue and red yeah jimo mo ko ya no mo ko no so good ya no mo ko no so good ko so ma kwa ji rig ni bi asa na ba ya jimo mo ko t-shirt ni asa rig bi ya ba they come to the war it's Pastor Julius ma ya da chef ase jodi fashion patasi ono so tie empa we are see who ma na man for tro gay or you hook up girl near the na me akwa sa hook up na me ntiase o I won't tell you baby na me ntiase say I say na me ka say bia o mo di aduru no ba de we no see kan say no me ka say hook na me say anti hook up ni say na tie kire say wa o che na ko biem na asa wo di suma fidie asa wo de bom pempe ne ade ne nya to hye so na ye adwuma di no oh na wo tie ge na say mama we ase mo bo abaya kama say pa na brabo
on na yeda nyame asese wasakra na me futuam de mama emaye ya etie ye ne se mama enei no ewiase ehu we de bi wonye ntari dimo bare bi awo wo ba pon mabiem na no ne hu video say circulate ya ababa wa ya kuno na ye twetwa ne parts e bia wo de wo koyese ye nhuku mfa wonko no na unwie kura na je say ye de parts na ekọ enti mesre ma ya no yem ye ni kunya brabo ho ne yem obra madaache na ene ye de ye hukumi hukumi hewti abrante no ase wotim say abrante wa ye shock ne ase ne ho dwiri no because onim say kwa ofa so obewura me demo ene say odi nakedness be share me demo kwa ofa so bankwa wunye ni papa sa enti je obeso begini nsenas anaso obeso betene ohun ge ne say ge na nya correct anaso oni ni pepi ase say odi na gine de ema no enti mesre ema no ye mobra say ye be ye nimonyamfo daache na daache de mfa so beba bara afuto no betu abrante no say mama e ba de ubusa na question bi say ya bo ahwani wi no bi begina be ka say eye ne be oso obetua ane emisi so dua so ope wo mpew say ya bo ahwani wi na eda bi e bankrata mu say akonto ababa so bi ko oyese ko yedie ne obekwa ka yese nya oba ane ho ane yese sekani na ama no otua ye mo bi mebo sa aka no nti mesra ya bo ase esanse sa guarantee we wo no on hene ba no omra ye ne tansi nya nche no on hene ba no so waje to say ne ba de on hene no na mu say kire sem bia ba senya ono ade a ene ye ya behwe se ababa we betwe se kenya de ama na de asomdua ba na sesie de se de enkonkofa asem ma no onhwe no cha ende boutique papa me da se papa pastor omu bisa ye de to momo number no 0599814926 mo amu bisa na ye de ato screen so into ukwo Facebook e da so uba YouTube e da so uba television so e da so mo amu bisa bebre no e na da so no e bia wutie radio a ene ye bebo ama 0599814926 nanekwa Marco enne awarefo kununom ensem a wokan nyina ehopa na meyem hyeme hwaze ne twaze ememe bia wo mo de wo wo yerenom na yesi ye ntina ye yerenom unse wubusa ne se awieye nsunsuanso be na wobenyaye o se wo ye saa de ne bi wi a o de puwa yade o de puwa ememe nyina ye bi yomo wo kọ akofa oba we akọ gina ho akotua 25 million na da bre ne yiri ti baabi na wo su enkurai ai kapre so enkurai di bi be wura ye num eye problem ma ya warefo bi o wi a wasabe jojo ne yiri na wafa baba we yetena ne car front na wo bonyom pama ne sa na wo toto ne nan na wo si presse na wo chinchim ne ho na wo wi akoka kire ne yere se ada mini bi kwasiaba wo de odi bi to anya ye wo de odi bi be anya ye wo ne na mo wo ye dan na wa kukuru de mu edu na odi amma wo ba no o wi awasa akofa yareye asa efiri wo ba ne ho na wo sa de akoma ne yere emema warefo bi nyame betua mu ka o Marco many abro because a may be so abra wo munim se o mukunu no mu wo bi ankese se ye hye wo muduru pempensuo bi na so me ma ne gina ona yesu o musi bi ni ho na so yakofa kodonkoa ne ye de ne hye baabi o de ne hye hotel unse boso me anana watwe na ni wakra ne yere me ko haaba na o hye hotel we me ko haaba na o hye hotel we na ne yere ti baabi na wo su saa o yesusu a enkola no de o school fees ba ebi ni ho kwaji bi o ma me ho nko mama me ntwe bi na nsusu wo de na hotel kra no ba bi o de o ba we beda no enye no nko a wo de ewura na num ye different de ebe wura na num wo de wo de be hye ho no eso ye different wo ye wo yiri yi a obeye yie obeye fe ne o pese wo yiri ye ma wo no eye sika enu na meka enu na me ma akoka me si sa ho fa wo store ahwo fa se wo store si ye sheda to ye bo ase ta ho fa no e de begu ye ni padua mu ye to it is said ye o pese wo yere ye no obeye sa ma
oni hu be ye fefefe obeye kama ama obeye ne tese de wo pe ama wo nanso bi ni hoyi enkura yi twe no wode bi to ha wode bi ye ha ebeye den na wo yere ho aye fe osode ase de wo si ko bagam na ebeye den na ho ato ne ntimesira mo ememe bi nhwe ye ho yiye na mesira wodi awo ya friend say George se hwan George wodi wo bi wuro ne ho ba dakoro no wentumi ampamu no wagina oba ne gina wo so saa na wo wi ade na hye wo dem 2 months wo wi ase Maa Akos mehwe wo bi ba asamba na wo ka ne saa no ode ne ho ba ye no wo wiye question ni de bebre penya no ntino na wo ka pese wo betie wo asem ne na wo betie pese wo betie unse obi pese wo bese sana bra bo bia no wo ka asem a pese wo betie ne watie aba ewo mu na one nam na wo keka de wo pe George yenhwe wo bi ba se eba we wunim se prince hu wo mu bi se prince gina mu bi se prince ka hu bi se wo koda prince ho a wo dia ne se dia ne bra be ye wudi ye ne na wo bi hwe wo bi ba enji ntumu se ba ne ye wo dia enhwe no mesraw bra be gina ho ne ye die ne na je wo ba ye wo dia afa prince dia prince mfa na ade no mfa nko mawie me da say evangelist mami Amin chia bubroko su ade be yen da ote kwaku. Se ti am dia ma. Bubroko su ade be yen da. Etiase. Eno adwumi be da bi frɛ me fi Canada. Se wa hwewa. Oh. Kwame. To se mi ya mutiti ya di aburu be 25 years. Enti wo ya no ohunu number ba ko no frɛ. Onto so frɛ be si ya. Eno mo de me number ma no. No so wo upi na adwuma na ye di no ye adwuma bo Ghana nti nyame nhira nti Kwame awia yi oto wayi hu na wutie awrade nhira amen Mako kakra bi na me ka kire me nua be ma no se yese nkɔ hɔ na wakɔ hɔ eye den asem si e be frɛ e be bodin ganu na wunim no na brabo se di ositie obusa akwahye mi se busa ne se na minim ne dada ba ma bia no obefa oba no oni dada wonya hunu so na mo na tia se no kokko kama no e ba attractive wa mo akọ awie na mi preach na me ka cha so ma ne se bonsam na opiepia David man ko kan Israel ma no onyai na adwuma ye obe pia wa mo akọ ya ade onyame mpesa obeye afa wuwie no David wie ye no onu no ɛhɔ no nyame nso twe na ba sɛ wo me too fu bɔkɔ wantie enti mira sɛ wanya akɔfa sɔ ne da ba ko peu sɔ ne da sɛn o yenu o wo se akwala ne ya wo dia sɛ wan fa ngumu o sɛ wan fa ngumu wo se ya wo dia sɛ sɛ so da bɛfo mfidi aba de be san wuti ye be serew bra ne be ye test ne yi wo fi asɛm wo mu kura fi sɛ be ye yase wo be boka show bi ba ne bedru ba bi akola agina yie na pesa wo boa no mo akase bi ne be show sɛ nya wo ba afi na hu e bi asiga na pen bebre enti ya be serew emfa bufuo wo de bra na bra be hwɛ ne emfa yie ntu yie ne ye nua ba na mitu no fo awrade adom asesa asesa ho nko na ye me de se watimi aka ne past experience enya nipa nya na wa koduro sa se ye no kran so de ane ni obi antimi ka ne past experience ya na se wonya koduro so betena fidikese we yani na te chire obi hu se wo sa akoye wu hook up na ene nka be say yo Maa Akos course a obenya no ene nka da ya bare se wasesa yesra montete munni no so nwane munni no na ye no kure ye be sere no nyame nso ne mu na woma de waka nyina enya adwuma fama no na onsiesie no emma be ma papa afi onyim na obagye nya be ma wonyim wi a afi no odwane dwane ena me ma na abanda bia meka ese ato pastor nyina ye ni yo na so ba hwe pa de kakra bi letimi hwe ba den ye be sere eno ameka so ba woro no ho kire wa na onye kwase o onye kwase a ne maame wura dem wa topu no mama me wura ona me hu guso ne papa wura ho wa kapo na tu wo wura ho wo bie pro no ja ho de ke no enyo anyu so obu no kwase a awrade nhira mo amen nana yira ko so apoku a ose akoto edin ase akoto ne ene your birthday ene aba nana yesra wa ene your birthday nana
birthday. Nana Shogun. Me be osaya koto no. Wenim dia ma meka ye. Camera fi. Ne birthday wo di yes ene no. Last year no. Enje wadwa ye wa ha na ne kunu be ye no surprise. Wonderful. Nana osaya koto. Yes, surprise. Papa. Nana Fred. Nana wa kwantuom. Nana ni ha. Enti me kan na osaya koto na meka in the birthday. The birthday no. Because you are surprised now last year by no fe kra nwa yete ha na to ne boase wo se ne ye ne yere birthday ye nhia no wabiem na ha se beja na fe pizza su na cake su wonderful champagne su eti na wa ye di na na ma ye hu say yes ne yere di birthday already shira what pa o ma wonyini nche na o mantwa wo hu nhia o ma wa ware ntim na nye nhira mfa ma wo e wo Yesu din mu amen se ba pam nyina so na anyim no anyim birthday okay young cray you really the birthday is na kana to so ba ko unim be ma no me di ne ho ya okakro okay wo se oba ne ro ne ho ne bai so ye hook up mpa uhu ye ana we uhu ye na oro ne ho bai ye no se bi one ne dai so be fi mu aba enti as a responsible man there na wo se wo ye wo se wo show bi ba me de enem ho na show bi ba unu abakra wo hwe na ne den no na wo moja anya odia wo se me show bi ba crash wa mu pefe no gidi senya odia DNA ne bo nya den okay bra na be DNA okay na me da me ka che na Facebook na nkrofo ka ne ma bebre enye easy so obi betimi aba abontin say what can a past experience when you enu ne shira wo muntra na mu wate oh enso ma ye do me ya me ya so ye hypocrisy ye wie na wo kan ne the comment di atemi ya enu anadwo kwa de wo ye but wo de sie nti ehu ye nti no on de waka wade no maka ade ne ho me gide se me nua ba no onko ho biem the most important thing is one wawo bra ne be hwe oba ne pass ne de kama ye nyina ye de yesua de se de be ya se obi wo ma on free mu won esunsunsun so wo se yare ni ade ye true so na peer pressure won se ma me de bi am tena se ameka na forma wutimi ye nema bebra wan kasa wotena se na afei wo kakaya won se da bi sa de we ni we ya madam fo e ma me ko mu de sanka ye ne ya anka menye enti me yesu so fan judge no na de asempote na wo ho no ye hwe na ye nka be ma no ombra fom na ombra ne ensiesa asem no boko no hwe ne ba se wo gidi senya oba nso de abaye DNA na ne de oye ne ba no mfa ne nkoma no se ba na bubo wa sha ase ahwe oba na no kra da wuti kra na ye se wa ahwe wo ba bia wo so ni mu me me o sa wo kakram ka chen se na wo nsan na no nsa ba ko nsa ma wo be chene se oba we obi a wo show obi ba na e de na afi de ye oba enti me de me kan se ombra form ni ensiesi asem no me da se ne mom ma me ka se wo problem wo how ebia obi edi wawu like bema bi ebu afa so ye bema oba bi ebu afa so wo ye bema wo du sika hwe obi nursing school wo du sika hwe obi training college wo na fa wo wie ya wo so nya wo class no fanebra sanso ene bi obi afa bo a repu ba se na afia wo te se ajeli obi e wo ha se fanebra obi ehwe ase de egu unipa bi so fanebra o asisi kwan obi edo fa so no fanebra kuma mu nsam dwumade so awaresem obi aba obaye said ya some city bia no but modern fabra ni yensom na ye ne ya lawyers enhwe ekwan ya be fa so a ye de beboa wo ye wo askwa kumase ene ye wo askwa ena ye wo ye ne kumase mo ena edi enhwe ni mu e wo askwa eho ene ebutuo nti se wo ba na bia ofom kwane a ana wo ba na wo frɛ ɛyɛ fa na minsia na wa frɛ production line mu amu problem no mo na mo frɛ sa numbers we 020 39 33 582
020 39 33 582 020 39 33 582. So what problem fresh number me dia to so no producer ebejo so na fe woni wo edin komo afei yenko happy birthday enkoma prophetess Grace Kumata na when me said you me birthday no kra me the din no kra me refuse but or the to yen fan to so prophetess Grace Kumata edi no semenya ni ye dia happy birthday come prophetess pa yo nyame ensha prophetess say awiye breye mu wa fa nyame adwuma na fei ai mami difo na nyame nshira o amen oni so ade hunu nyekese amen na nwan na nyame do awagu na ase no awrade mfa so nshira wo okay o yesu and eye oba wo ye miti di she me say wa fa ho ka me fa me ye show Abinajima and then birthday or the Plus Beauty salon the Plus shop the Plus Beauty shop beauty girl. Okay. Oh, younger. Beauty lady. Very beautiful. Yeah. No what you know what papa. When you were there, we want to mean take you. Abinajima. We want to mean take no worker. Into don't venture. Don't venture. Ade bo ayade yani ne ehwe ayade yani na ehwe enti ene eye ma unsa no adwuma nya fe amen nipa mpumra amen na wadwuma mpagya kumasema mu na wo yesu din amen amen na yenchia Grace Bonsu or Hamburg Germany. Oh, okay. Grace Bonsu or Hamburg Germany and our also ehunu little kwaku mobo na onoso abuano they was send abofra hu bia no awrade nso so moka wo ho wo yesu din mu amen papa nyana dance di nemo me ko so kai wo say e bia o send this car but o unya challenges e bia be o face challenges o dey send ya obetumi a WhatsApp me WhatsApp line no na da so no obetumi a WhatsApp me o WhatsApp me amako e bia say I will answer you ntisa obetumi a sa frɛ wo no aso WhatsApp line ne da so 0245 301462 0245 301462 ubetumi a WhatsApp me na betumi afrɛ me na yedi nkomo impo 0599814926 no and also betumi afrɛ wo so but no the WhatsApp any so ti ubetumi afrɛ me e wo so but WhatsApp there me WhatsApp line no na eso no e bi ne so e top herbal clinic e wi wo mo se bomodia na bla na clinics ahodo ni na no wo mo na wo ma yakenkon e wo mu diabetes and typhoid ulcer and hypertension e ye entehye wa ye asthma yi bi awafo amope awo be ma wa ye mre low sperm count odie no e ye top herbal clinic ye won fidi a ye de sa ya doctor for no want to was e wo top herbal clinic enu ti fa ya de no e beda ye entwentwen wo na ase wakwa clinics no ankosi aga top herbal clinic se bomodia ne be so won mo hwe na ubewu ye wo South Junction Kumase Friends Gardens wa Ghana Waterworks enkra ye wo hacho Agboba Road Freyen e wo 0244 373895 0244 373895 sa wo fra na omo ene wo edi nkoma na 0545 467887 na yene wo eni nkomo divine Bible Center yene do otwe ba pa da ba ye otwe osotwe me se wo da bomos dia na ma wonsanka otwe ba pa da ni bi wa ba be ma sisi ya de me pa che wo wa ye mre wo mpem enam nsan ya de be ma afo wo be ma mu aye mre wo pe be ma kase 47 inches di akotwe obi ba anampo watenka na atekoro wa ba wo chese wo mfiti kuro mu o de pua me se wo da ni nyina ye otwe ba pa da eduro na no wo hye onu akona kosohwe wo kokole na Mr. Fredman Samenko tade ba shopa ubenya bi heba ne famasi show bi mu otwe ba pa da nyena Fred Dr. J I was 0551 228281 0551 228281 aye obatalia was oba spaghetti enkodape empenipe enunti bomodia na hye nso na wonsanka obatalia no ebi na ubenya bi wo ba bia top chocolate spread no fa pa no FM ebe would fa pa no mu a na ye de
top choco 3 in 1 de wo hia ne ensuo hye odwa bia mu supermarket bia mu nya na 0243 033033 na wa mansaka bi Daniel Ben Trading Center Daniel Eba Mesha Dani Tone Eba Mesha Dani Natural Bar Capsules Dani Eba Ointment Dani Prosta O eye edro no kwasam se eye dro na Mr. Freddy Men Samenko Apidang na Adomo Chemical ubenya bi ho 0273 392877 0273 392877 na wa winim Daiwood 360 capsules oba 180 bema 180 awututuo sisi yade mono mu amutun zampa munyina yade no makwati penko Daiwood ointment obi atumi di twitwi na apone na aposo na ne ho ato no Daiwood eba mesha sehwini na dro no sa wo pe edra dance ye wo mu kase a enya dance kurumu a eye Daiwood enro fra doctor e was 0244 886437 0244 886437 etiefo ye twa ye ho aba ye ba ye beto aso na afi yakofa calls no you'll ever take to me for woni na chi bia mo wale dem ye tika mu ye to ye bonnwom ye gi ani on say le ma ya so esiso a ne ye pa no enwom be ye ni gi asan wo se mi wo se man bit me se so mo na good dashboard so o se de mi ye wuti me se be so pa yo enantia ana me boa me so pa it's now na good dashboard so na wo ka de ana bi taxi okay ono toka kro ba ton na kro ba san to enti anigye ne san hene fa na ya mokro sunya de bebre taiko bebre okay na uni obi say bia mu date mema mienu abom how do you manage them say na we manage o mu mienu a enclash because say me ushia me I say bia wona mafo say me we serious guy am na what ya me feel to me about anytime wo me kin wo me bibia but me hie le ba for na opem ya me kan chere say me na me ma minute me ma what time a wo beti me hu me me ma what time me beti me no walk out yes anete ye I want to mama ne sa no ene ye chew enti wo ka che be ma no a che say wo no ne say wo no ma minute ye yeah undisturbable me but bia e bon nan kra wo ntimi mfre me o ka cho me so mama me ne ma minute me ne ma minute da omo ya strict yeah into 9 ho ai so wo hia me na ka so pem oh me ne ma minute yo mama o mama time kra e bia me pie kra at least I say 8:30 me be fie what I say e bia sa amra me ni time me boy no ohia me me time o hia me me time I was me ko ne nche na me what time wo no so e dey ma reading into me time o be fie ane ade nti no me make sure say me medical meet you ansana oba okay enti emema no aya modwene say mo fa mam yenu miensa but oh serious girlfriend no me patch oh a man nso to me fa bi ye we serious boyfriend I'm telling you oh yeah ye obi ye yenso mo yenso ye guso hey munya say eguso like continuous na bebreye. Okay, but what jaya na so yo for now ni de program na me miti akowura mu no enye ba bia kra na mitimi ko okay yeah because they say no me wura na asim okay be we na asim school ntino mitimi ko gina ba bi say me kosa me ko jimeni mapa ho yeah mapa ho enti na e bia wo boy like boy I will see so o fire dodo sign na say you Ahofedua the handsome beautiful lovely etiakes ka be me no kwasem me amini bila kantan kabila yejo ye brand da so fa yetuko ye kwa na ye de ni extra NSBA industry ho na yarsa ewo NSBA industry aso ye bia bia enromienu enum ye wo honom a abra bia ho adanse eni edidi kire yetiefo na enromienu de edi kan ye Ernest ointment ana de ka ho awake natural capsule ointment ni yenku ana awake natural capsule no so topa ya ba memene na mbetombo ase a kirem de bia ama se de be ya wokoto a ubehu de nti a woto ne de odi kwakoye na aboa ho atimi age wafiro ha ne amane mu na ansa na mamfa doctor number yi ema wo fo number no a wo de frɛ
na doctor twetwe nkomo na bisa no doctor mateo duro no ho asem e wa fidie so matese ye ka nku no ho asem NS ointment na kyerem kakra kyerem me den na eye doctor wo ho abotre e bia no anya bre ntie mi ankosi doctor benya bre akyerem mu di amaw na bia timi akoye doctor numbers no eye 0245 0245 07 99 15 0245 07 99 15 0245 07 99 15 after 0276 53 77 01 0276 53 77 01 numbers imi enu ye Dr. Ernest numbers omu bia be friend bia no o ho abotre obeje osuno no twetwe nkomo na waboa amansa ka aduro ne bi na Ernest ointment ye nkun se be di kan kan no to aketo abi na de tie no se emfa ho ne ne aye wo to anu nyusu ba ko nwie na wohuhu ano tise benim dia obeto wo yusu amana sa huhu hwe na okoto we na okoyusu obi ho ma yare ba ko atonku be se nan ne nyina tim die tim Ernest ointment to ba ko ensa na de kure ha wo na firi so no nya fa hodie emma na ya ho a agimutira se aboso wo ko salo na ya wo obo no timi sheda wo huru ne tiri bo fie okwa mi am huru mu no de asa ya into the sa hurum kakra ma me oboa ode ensuo kata ho ano so se wonya Ernest ointment am se ho a utira se oni djuma bi adi wo ho ebe ma tirimo da ho kama na saabo asiesie onwi no emanwini nyini kama na ensa mobu ejira so bre bia entubo so oba no okwa enwini gunu ho a akono efe otim say yes se wo sa Ernest ointment na tade sra otiri nwi mu a uko salon na hairdresser wo mre osiesie otim so ma ne efe esanse Ernest ointment edi kan ya djuma ni nyina awie Ernest ointment esan siesie ema mo baby ema hoye kama ema na ehuni ntam no de giade omo a enim no na ebre no ma ehuni ntam so mo de giade uhu bre ye otuma ntam a ya wotu ni ka hu na ofere no a abaya bi odi na chihu na aka so okosoma no one no a esan so bia bi pa bi so a kire no eye Ernest ointment ene esa adwuma no menka se tio tieniye eye duro na medi ho adanse a kire wo na ne ayama yehu ne de nkofo akama yate ene edi ho adanse de a kire wo so what you say Ernest ointment eyenku ayedin haban na aye ne sa adure se ne yete ne se hunam ani bibia titi obi asa ye nsa na agu hunam nani se ye mfifisa se ye chicken pox se ye pimples ana se bibia kane no na ye paisa de wo ya kro de se ayo ba mampele krosa mase kana miti adwiba so ka me kai pa eno na se wo ye wo hye pieto ase agu to ho a na ensu no ayo pieto mtu bo se wo waya na wa wa ni mo wo brepa sa yade we ni nyina ye hunam ni yade no o maduro preko pe ene Ernest ointment yade bia ye hunam ni yade bia se kro ena etete wo kro na agu hunam wo shatade fifiri ba ho a obi ntimi men me se Ernest ointment usu ne ochina ne nansa kwa ne nan so ebetu ase abonya ofo ahudi hwe onim obi be ka kiro se eye hunam eye mojam yade na apie hunam nani no be de hunam nani Ernest ointment be pam no ebeyi na free ho so moja no wonkonkotena ho se nye mojam dia ene ne okwa wo mabiu so what you say me say Ernest ointment ya so ahwe hu se ne yete ne agye di ne edi ho danse na awake natural capsule ene ne adutwam na jinamba ya me de ma we ansa doctor me se wa ya krado no ne kuta no fo obed fases ya be freni bia obrama oye ni passe obed so chechemu kama me se ma me bi freni firi obo ase be si ma be se dunso na ma me ne kasa na ba nyina papa gina so no ne no nkomodie so be ne yonko e fe keke numbers ne 0245 07 99 15 0245 07 99 15 after 0276 53 77 01 0276 53 77 01 Dr. Ernest numbers nam dia ma wo Ernest 120 ameka was mo mo shempa bo acha pa titru securities
so ye soldier ni so ye police ni so ye can say security private security officer bi anase bibia ya wo ya ma wo hyempaboa eche mfie can say mra hodo pi e bia do hwiri nsia do hwiri nwotwe do hwiri du obo ho anopa be no mu hyempaboa gisa anopa be no nwotwe ansa kan so hye anopa be no mu a anwumre be no nwotwe ansa na kwa woro mpaboa no boso na ho nyina ya white papa so wanya next 2020 amfa na no ho amna mo wa apropro kan wa mpaboa gu ho na wontimi nhye na meka kire wo next 2020 be boa wo jeri wi na de bia srasra ho da bia na no ho yetruntrum kama ahodin so wom yade bia ntimi men na awake natural capsule yetopa ya oba memene na o memene ko duru ni padua mu ade ekoya ma on se ekoboa kanyan nkwamo na wo mu no ekoboa nkwamo na mene nya ahodin na kwatia nyaro bia ba ni padua num na samo ni padua na gina no so yiye na ade bia wo ye watimi aye no aye ni yiye enu nti se oba manya no oba nya eboa emomanije ebo mo ho adin wie peye titru se bia maye mu bibia wie didie abonkomo hwe TV kakra na nwuna jo obi awura random na so wura dem ni bi no se oba no amemene awake natural capsule na be ma so amemene bi dia eni anadwomu na kokko beji ko na wani nkan wo so mo bobo adwuma esanse wo ye adwuma wo mre na hodin gina so saa enti die bire bi na be mentimi nya na oba no ye nchocho no ena oba ye no ye ni yie ama oba no ahwe ni din na bisanse na onya ne hen enti oba wate ho asem yi koto na ma okunu bi oba yusu na be ma yusu oba enum na be ma enum eno ano no that's all case closed. Yes, your phone number into dwa bi 0245 07 99 15 0245 07 99 15 afa 0276 53 77 01 0276 53 77 01 eno na emi enupe next ointment eyenku ya de kotia honamani yare bia esiesie matri nyima ne yefe na sayi hu a efiri mutrase enti eye next ointment na de kotia honamani yare de ka ho biam eye awake natural capsules ni nyina ya haban na papa ndia ya adwuma eboro anyasem ketoa eno so buwa siesie ni padua ma hode ni wie peye na gina so ama ba ma dwuma bia wodi bia otimi adi ni yiye se ba ma no de ajo fans ya fie ni nkyira nkran mu am won kran no wodi woni kyire okanshi drug lane stores ambobo di nyina drone abusu ho ma dodo bia pa bia on sabetimi aka de di kan King's Walk Herbal King's Walk Herbal benya bi ho Repash Ventures ebi ho Tinated Herbal benya bi Baseline Pharmacy na Nisi Pharmacy ubenya bi ho Rejoice ehonso so no ebi ho a ni nyina ne ye nkran eye Okanshi drug lane wodi woni kyire koforidua Gapsin Pharmacy ubenya bi ho Gapsin Pharmacy Delight Pharmacy Drug Right Pharmacy na fe Bino Pharmacy ni nyina ne koforidua apuama ntem kropon mu kope bi ho no na fe enkonkoko Ouskobi Pharmacy Hillside Pharmacy and a BB Pharmacy. Ya bakumasi a yedie mu no eye Danny Herbal. Danny Herbal bi ho. Misty Herbal ebi ho. Colinac Herbal benya bi. Habme Pharmacy and a Chris K. Dudu bi apebi anse betimi aka. Afa Tribe of Judah e wo kasoa. Timo mo kasoa ne fete ne mpatam nyina no. Ukwa kasoa, wo so hwe Tribe of Judah. Dudu bi apebi anu benya eye Ernest ointment and awake natural capsules. Mamunsa enka no pai bi enomu gu ahodro enso Dr. Ernest Nray ache wonu nyina yes ya menhirawo afa ye bekwa wo mane so na hyede so phone in segment no eye piling na se so te piling na eye kokwadro ne yakasa fa hwen koko afifiri wo bi mu otrasia na wache ane to ene epine so na wo ko ho ntokwa koko afifiri be ma emene okose agyanan so a ase wo ba wabu ne nsa yawo ne ba mo oje ne ho anye edura winya eye piling edura winya eye piling edura winya eye piling
Ayona pharmacy fedro ano enam impressor capsules no oil no wa wonim adwuma ebo enkasemu adwuma eye nkasemu adwuma se biribi no entina so mo de pile na ba na chese wutu nse sa kokko adro we die ene ano ahye ano enam etutu kokko ase e de free ni padua ni mu e free wo mu ankasa ye free wo mu eno ntime sa wada ma wonsa enka piling sanso na bia wo skin no moa kokko ntima ne moa ne niema wo ya piling ayona pharmacy for sano kokko adro no eye capsules ena ye de ointment so aba piling capsules and the ointment says here ma wonsa nka bi kokko adro tatahwe frɛ ayona e was 059 721 6047 ofra was a modro tatahwe aba piling capsules and the ointment no enupi and a me pesa no na Maa Akos edin wa dance ye frɛ 059 721 6047 and 059 721 6037 059 721 6037 na yankwa humane sway 03224 98035 03224 98036 03224 98037 within baby free Mini aba ko si aba pa bi. Ye wa fa kwata papa. Mini aba mame emo abaso, mame mo abaso pa maso ma santuma ponko fi ase no tanko. Mini aba mame emo abaso na de wa ya ma ye ni abe ma no. Nyakopon hira no be bia wuyi sika ni fi. Enyi ni penyi na betimi esa. Na wo busum ya ketua no atamse ye fa ko hwe obi ba. Mini abeso Nyankopon hira ma no ma wo kwane ahoden na ba bia wi sika mfiri no Nyankopon hira wo ma mini aba media me mini ngo fast na obetra na no ode papa hwe ababa wo bo ni wiase na be ma ne de me ka je be ma ne se mi o fakwata kokuku ye die ne mi suba se akora yenye ne ba hwe ba wo tie fidie so hwe se ma wo keka o wo me fo be ma na me sa fo be ma na chi me what says what baba would be true you will be on TV HF it is you man no we are seeing na we here ni o and then be am frank at the videos of see our dear your fuck heavy and plant your fuck heavy to baba kai said that you be what tender be it is a bema no we anya to a we bema one funny sensible won ye die ni say to wish akura ni dia hallelujah anya ni dia praise the Lord na be ma wonya so kasa bi no ye die na e be fuza akora nya ne ba nya senya eye ne ba me da timi ni aba papa bi me da se wa fa kwata papa 032249803 032249803 so dini ba bia free Maa Akos ma afidie no kwa fam wachi ma me Maa Akos okay yankwe Maa Akos one touch kajagum Bango zen ko fonction di ma pa o di ma sentiment ne Ghana man na awie e ka mi pa kan se Maa Akos mu face tam papa but ko fo o ma abutre once obi won what really na samba ho no ma o hwe ne fara ni pa but no abutre ko be ka te won soron ko na ko fo on stam e ka mi tma kan se dia na ba die Maa Akos enyeba e me ta no e wa ko kudra won twi no hu ta no man because the dia mi ka tan ya chese obi won mo kwa tuna nso kadi pana akwana basia unia ni jema plano ikaka mitma kan se adamon wo kudra onye no frita no man oba no do be o ja kan loko bida na go let's me da se pa we didn't be afrefree Mako memena ko je ko ame kese fi attention market e papa yankwe attention market family agro kwa ya mi chamo ene ejumapa moyama omangana eno umpeni fun na ya bibia na kakra mo kan se mi tie oba no na mi tie yemi abema ase yemi abema sa wo ka sama wo ombese wo ankasa wo anu besio nokwa ono no no mo so na se wonya no kwafo e ma no nye no kwafo asema o ka bia ntro onko a so firiza na wo timi ajo obi enu obi akotu di abla o kotu di no obi ankan ebusi ankan na oye busi wa sema yanu a o se to baba o furisa akomla meye ayi dieni ena be so wo ha kwa na wo wo ne ko tranda mbusumi ne na asini esa ne wo esa ka kwa zaria yan chime into o se anje o me dieni
ni